ke mutse community radio ya lekgotlakgaso la selegae gona fa le go 96 dot number 3 fm ke mokage ka ba 96 dot number 3 fm ka go fitlhelele o ka re topa fela gona fa le go www.msrs.co.za ke ya ka kua go professor Moremi Moroka a ke go tame malome ka kapa a ke tloga ke go dumediša kudu ka letsogo le le maatla ke re thobela a ke dumediše magageshu ka mešate ke dumedišeng baruti baka ke dumedišeng magoši ya ka bogošigadi ke dumedišeng mangaka ka moka magageshu ka go fapana gole le gausi mo le lego gona ga ke šie motho ke a letama batheeletši ba mutse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka mola Facebook ke a le dumediša balli ba rena ba batlileng mo ke a le dumediša ke rata go tsebiša batho gore ka mokibelo kua gae re tlo ba le meeting wa batswadi ba bana ba ba thwasang ka kua gae meeting wo ga o tlo distepa ba e lego gore ba tlabe ba tlile phekolong ke tlo ba le meeting wa batswadi ba bana ba ba thwasang ke boditše bana matšatši ya go feta gore ke tlo ba le meeting le batswadi ba bona ke a gopela lebaka le legolo la go gopela meeting ke gore batswadi ba tle ba tsebe gore bana ba tšwela pele ga botse ba tle ba bone gore bana ba bona ba phušitše go fihla kae go bane nako ya nyoko ya batamela ya October so ke duma gore motswadi wa mollo mongwe e re ge ngwana ga ga ya nyokong a be a kgotsofetse ka se leng gore ngwana o setletše ka kua ga Moremi ke nyaka go bona ngwana e tšwa tseba dipheko ngwana e tšwa tseba dihlare bana ba le ba leng ka mola ge re le mo radiong mmereko wa bona ke gore theeletša go tšea maele go ithuta go tše dintšhi a ke nyake taba gore ngwana ga a fetša go goroga tla re botse gore yena lelo tša gage ga di loke ga di sepele gabotse modimo wa kae kae o šetše morago dipheko tšona wa di tseba aowa dipheko dihlare wa di tseba aowa gore a re ngwana ba ile go bapala so ke nyaka gore batswadi ka moka ba tle kua gae ba tle ba bone bana ba bona gore ba tla kae ba mpotše gore bole ka ge ke le Moroka ke thwasiša bana ba bona ba kgotsofala go ya le ka mokgwa ba rutiwang ka gona goba bana ba re dire eng e tlang batswadi re tle re bontšhaneng ge lena le batswadi re kgotsofala ka mokgwa bana ba lena ba tlabeng ba tseba ka gona aowa gona ge go ra re nyoko wa rena e tla tšwela pele le nna ke le Moroka ke tla le botša mola le mola mo e leng gore ke duma gore bana nke ba pick up mola le mola magageshu go sasa ke la boraro ke tšatši la ditshebeletso re a sebeletsa go sasa re a sebeletsa mello yo thoma go tuka kua ga Moremi ka 3 o'clock mello ra go tša ka 3 o'clock 5 o'clock o santse bo fihlile kua ga Moremi go te tseba go bajwa ke rile taelo ye nngwe ya sefuthu se leng gore se tseba kudu batho ba e leng gore ba bajwa magagesho ke galo tsamaya a o kry thušo o walla o tsena ye ngaka o tsena o moruti o tsena ye kereke a go mo go loka go gona e tla re tle re bone gore re go thuša jwang sewasho sela se nago le maatla re se dirileng sa sekereke ka lebaka la re go sasa ke tšatši la ditshebeletso go tlo bereka batho ba kereke le rena re tlo ba re le gona fao e tlang le tle le kry-eng thušo re go thoma ka sekapo re go thoma ka sefuthu ge re fetša mo magagesho re ya go bafa ge re fetša mo re make sure gore badimo ba geno santse ba be ba le gona ba re botse gore go diregala jwang basebeletsi ba ba tla beng ba le gona ka mola morago re tlo iša batho ba e leng gore nnete ba tseba ka taba go porofeta ba tla ba ntšhetše batho ditaelo gopola gore ge re tsentšha sefuthu re se tsentšha ka metsi a e lego gore ke a sediba se e lego gore magagesho ke se bitša sediba sa bophelo ka lebaka la gore sediba se e leng gore ke sa bophelo metsi ya gona ke a tloga nna ke ye go ga metsi jale ke rile ge ke le kua ke bolela le bagesho ba mpotša gore monna a go be ditshebeletso la boraro kua batho nke ba kry-a ditaelo batho ba fole a re kgahle ke tabe ya gore o kry-ile gore ka mo malapeng go tletse dintomba tše di šetše di fetogile go kgabiša o kgona go ba motho wa moya bagesho ba go etelele pele tekemele ema goba ge e le gore ba geno ba bona gore ngake a berena go a pala e palela ko go ema ke tshwanele gore ga e ba eme ka lebaka la gore ntompa magagesho mmereko ona ke ya gore go tsena balwetši ba fole mo go nago le dikereke le tshaba kgona le tswalela ya mellang batho ba gesho re phetheng ditaelo re thušaneng setšhaba sa gabo rena se tle se kgone go fola le tle le kgoneng go ba le tšwelo pele lo tša lena di loke ke nyaka bana ba e leng gore sa le ba tshepišwa manyalo dikgomo di jikile di-ring di dutse mola le maširi a šitše a rukilwe e tla ke tle ke go bontšhe gore ba le sefuthu se ke tlileng go go riela sona go sasa se ne le maatla a magolo go fihla kae ke na le product e leng gore e thuša batho ba ba sepelang ke dilo mo sefatlhegong
go sepela ke dilo mo sefatlhegong seqhitho ke na le product e leng gore go fitlha ka kua ga moremi o re ngaka nna ke tlile ke sepela ke dilo ke magofane dilo tse di sentshepela mmele ka moka di a ntoma ke na le product eo e thuša kudu mabapi le tabeng ya batho bao ke na le motho e leng gore magageshu go sasa o tla ba bereka ka motho a tshwenyang ke thokolosi fela o tshwenya ke thokolosi fela re re boela ka thoko o kry-a motho e leng gore o bereka ka thokolosi fela o berekana le wena dithokolosi di a fapana go ne thokolosi ya go bolela go na le thokolosi e leng gore e no nyanya motho matswele go na le thokolosi e leng gore e no ja mmele wa motho mmele wa gago no fela ga nnyane go na le thokolosi e leng gore e kgona gore ya gore madi a gago mo mmeleng wa gago a suswa le be madi a mantsho batho ba bantši taba e ke e bolelang ba e tseba kudu ba ba felang ba ruruga ba hlaba maoto go etswa madi a maso mafelelong go no tswa metsi a mantši ke lebaka la gore magagesho le sepela le gatlhana le mathata mo e leng gore ge le santse le kry-e thušo go ba boima gore le kry-e thušo ke tlo lefa dinomoro tse le tlong go di founela for go buka gore go sasa ke etla ke nyaka tshebeletso ke nyaka go tsena sefuthu se e leng gore ke sa lephakama sa go mphakamiša sa go nkiša pele mo le go gona go te tseba gore ga o bereke e tla o kry-e sefuthu o ye mmerekong mo le go gona go tseba gore wa bereka fela o nyaka promotion e tla o tlo kry-a ditaelo di gona ke tswa go di nyaka nna morogo ka metsi a pula ke go rietse tsona ke di emetse wena fela ke nyaka motho e leng gore o na le business o a bona gore ba le gona mo ke a shwelela ga go sane se se lokang ke nyaka gore o tle mo ke tle ko go fe ditaelo tša business sa gago ke nyaka go bona e tsoga ke nyaka go bona gore ke a rekiša ge motho a re koko o se ka mmotsa gore a re ke nyaka borotho o mmotse gore a bo gona a ke nyake motho a go rekiša gore a ke nayo re nyaka gore ge motho a re koko ke tlo reka gore o nyakang gore ke bo ka reka bana ba kgone go gola ba ye pele ke nyaka batswadi ba ba tsebang gore bana ba bona kudu ba ka gare ga grade 12 bana ba e leng gore ba ka gare ga grade 12 batswadi ke nyaka go lele mošanto nngwe bana ba lena gore ba bala ka thata ba nyaka go topona ba fihlile kgole fela go na le batho ba ba šetšeng morago ba ba lebeletseng ba nyakang go tla go lenyamiša ge di-result tša bana di tla go tswa tšhišang bana bao mo ba tla ba kry-e ditaelo bophelo ba bona bo kgone go tswela pele bo be gabotse ke na le mopapa go sasa re a tsena mageshu 6 o'clock o santse e be e le gore motho o ka mola ba mmeile matsogo nna moroka ke motšea ka tšaka tša bopeka mena tša bosuka sambe re raka tokolotši re e bušetša ga gabo yona re e thoga molala re ntšha le ka kua gae difounu ke tše magageshu o ka di founela go tloga gone bua le wa re ke nyaka go tla ka moo ke nyaka bafo ke nyaka go tla ka moo ke nyaka dibafo goba nka no le fa 5 minutes fela magageshu ya gore o no founa o no mpotsa gore bothata ba gago ke eng ke tsebe gore ke le moroka nka go thuša jwang then o no founa re no go fa 5 minutes ba le ba rena shiba bona ka mo kgale re sa bolele lena magageshu re bolela le rena re kgone go ka le thuša right re a leboga moroka re a leboga tloutša baroka nomoro ya mogala mogagesho ye e le gore o ka tsena gone jwale wa bolela le moroka ka sebele ke 01311004006 01311004007 ke a e bušeletša 01311004006 le 01311004007 o bolele le moroka ka sebele o go theeleditše show mcrs o mo moyeng dumela tle mcrs dumela mcrs sa thane show jemisitše screen nke le ntšhentse fela mo bagekolo ntšhantse fela mo metšhini ya rena še stakile a e kgwathege ya ka pelanyana ga e le gore ka mo re a staka ba ka re founela go 072 133 6761 072 133 6761 5 minutes fela magageshu re tsena ditabeng 072 133 6761 072 133 6761 o ka re letšetša fao ya šiwe ya lla ya moruti ke yona ya moruti yona moruti thobela le kae a ge ka Thabana
o ri ya motho o dutse le ena o mpethile ka garapo loto le Motlišeng. jalo o tshwere dipitara Motlišeng, tsaka jale motlišeng. ga ke re ke bolela le bona motliše mo tliša mothomo a ba go theeletše šuwe se se o kae ke bona ke kae papa re gona ee o dula le monna go itia ka digarafo go raga bošego le mosegare madoda ebile ke boele mo gae re na le sana o ngaketse turum o ngakele turum le ramogele o chatile umuntu lo akangitshati Man- tope ma- mle ma- akangitshati manje uhlaleleni naye akubetha ngakakutshata ukungabuyeli ekheni ngibuyelile ekhaya like nangibuyelela ekhaya isawundi la kuye impikara zami zibuye ke nyaka thuso gore ke kere dipikara jaka khe wambizela amaphoyisa ngikhe ngambophisa phambili angibethile like ngarabi case because umama ke bekeze ekhaya Jama. bayithwarelo wena wasula ikheyisi wena mina Manje ngasula case cause aha ithi sikutshele tatabo ungakakhuluma izinto eziningi ne na uhlala nomuntu akubetha akuhlakisa uyamhlala and then wambophisa awusuli ikheyisi because amapholisa ngeke usathola ihelepo kuwe because nangale emapholiseni bayabhala phasi ukuthi wena usule umlando umuntu ukubethile manje la ipitse nje kholo asolve indaba zama-boyfriend zokuthi umuntu uyangibetha angitsho usula umlando wena tatabo awa siyathokoza mna kwethu ayifuni ipitse nje kholo leyo re a leboga nkore ke bona awa motšhini wa ka kganna o dia banna batho ba modimo o gona motheletso o mommo thobela hello le kae re gona le kae mama re gona ee ke nka bolela lebitso la ka gore le tlotlagala mo radio o mo radiong o ka no re o hlokaina re go thuša ka mama okay ke nna tlhokaina ntate moremi thobela ke na le bothata o na le bothata go ba ba kae a ke lwalene ke motho e leng gore ke na le ke tshwantse gore ke dire white wedding ka December ya and then ke sentse ke dire white wedding ka December monna o tlogile sala ya mmerekong o tsamaetseng re ke re ke a mo founela a sa araba dikholo tsaka ke re ke a mo WhatsApp a sa tshwara di-WhatsApp a ke tsebe gore bothata keng se a se dirang fela ko bolela le batswadi ba gage gore yena a sa kgona and di-invitation di tswile so a ke tsebe gore le ka nthuša jwang le mashira everything e ready ya ke nyaka batho ba go swana le lena go sasa gore le tle kua gae batho ba bantši mama ke tseba gabotse gore ba ka gare ga sello se segolo ba swere mashira ka matsogo le direng ka matsogo destroysa le dinometa lenyalo le thišitšwe ebile mokgonyana a gatetše pele o mo dirile monno gore a napa a šala ngala ebile a ngala le direng le mashira ka mokamo o boelane le mme ngwana gage wena bo mo tšeetše mmago ngwana gage awa ke ba kereile ba tlhalane bona mama e tla ka gae re tle re bone gore go diragalang a kere e tla ka gae go sasa ke phetha ditaelo tša batho ba go swana le lena gone jale ge ke tlo dro e ke fetša e re tsena mošong o founela malefo o wa go ngwadiša o tsogela ka kua gae furugu ke nyaka batho ba go swana le lena ke a leboga moruti founu wa gago ye monna go goditše ka re moruti santse a sepele ka iphone thobela le kae pa tsa re robola ko re le hloka ke hloka ina mo ga mphahlele mogodi thobela e ke le re le felela go la re tse gore le khwetša bwang go diagalang e ka fela le re etela ka mosaeteng tše tša borena Mr. Boredi nna ke ne bothata go ya a ke borjo mara ke monna o e le gore o lokile bothata ba ka e le gore ke tšwele ka kua gae ke ne 37 years ke tšwele ka gae ke dula ka gaka ke ne bothata ba go se gotelele ke digarebe a ba dule nne a ba dule ke kgone go tša 3 years ka mokana ga bona basadi ba ba tsamaileng ke ba bararo ke tša 3 years ke dula le bona mara ga e le gore December mosadi wa tsamaya ya ba go bethile pa la bobedi le lengwe le lengwe ke ka mola Jan Fes
hlatlolanang o no tla mola jan first ke tlo go tlela le ditaelo re nyaka go bona motho e leng gore go beetse lepheko la gore wena o dula le mosadi 3 years after 3 years mosadi a ngale o go bušetša morago kudu tatemogolo tabe o santse re ilokiše eo ande le rena re fela re ka thabang tate moreni ko le ngetela lefelo la ba rena la ga mphatlhele ba reng ke mogodi gape ora re di a boa ka moo ke fela ke kwa mara ba re ka kua ga mphatlhele banna ka kua banna go lokene gape re go ga boimana a go berekiwe ke motho e le gore ga botse mebereko ke e kgwetša mara mokgwetša ba ntshepiša ba re tla go bitša ke swantse ke e ba re tla go bitša ba re ka thaba kudu Mr. Moreni ge re ka no re fitlhela ka mo lefelong la mogodi ga mphatlhele ko go kwele gabotse mopapa ba re lokiša sejare ka kua ga mphatlhele re tlo ria jwalo tatemogolo ke a go leboga thobela thobela le kae ntate re gona le kae ke tlhoka eng marapo thobela ne botlhatla ke mmereka ko kgweetsenne mmereko ga o nyaka o sa o kry-e kgopela tšhelete go namela go sa o tle kua ga moremi dibafo di gona go lla le dutse le ka se thušege tatemogolo e tlang re le thušeng le kry-eng mmereko ditebogo di tla tla ka morago ke ne le taelo a lena fihla furugo ga o fihla o re moruti ke nna ola ke boletše le wena kua ke nyaka malefo ba ile ditaba tše di tseba ke yena ke mo file dilo ka mokana ga tšona wena go fihla fela ba tlo go phethela ka mokgwa go nyakegang a ke go leboga ya di yaka founu wa mopapa man ya no ya le di dina la ya yona ke tsore ke nge thobela re gona le kae re teng ke tlhoka ina mono ka neng tate morena thobela tate morena ke na le problem since ke timelela ke abuti ka the year 2000 ya so la ne be na re tsoro ko kae yewe e bohlokwa kudu tatemogolo nyakeleng seaparo sa gage goba senepe sa gage le tle ka kua gare ga lapa go sa re thomeng go nyakana le abuti go bohlokwa gore re nyakeng abuti ya rena ene ka mo ke tshwere ke le heta since mmeru wa go fela ke bere ka sentšhirona ka batha ke le heta fu he ke tsoa lo tsola ka la tonya ha ke tsoe re itse maloba ke wela ka mo tlung le heta la ka sile le siftile no bothata bo ka moo gare ga lapa la geno bona bana ba tsamaya ba bangwe bana ba ba betha ba bayo so taba e ya gore letle le bayo ba bang ba speech a se yona e tla le getla ge le baba pale ya lafiwa e tla mo nke re tle re go bereka re bone re ka riauang ke tla go swara ka letsogo le le matla nke ke matlafatše le getla le onke le fole moleko o le mmonke o tswe moo le koloi ya ka ile yawa la le bone e ntse bara ya go ba le begile lotwana fela a re lokiše wena ge go ka loka wena tše dintši di tla re šala morago a re lokiše wena wena go nbele go founa mo no re mopapa ke nyaka go gahlana le wena go sa furugo ke etla mo then o tla kry-a ke go lokišeditše ditaelo go o fitlha gore ke nna ola ke reng wa gešo ga gona motho ga a se gona wa gae pa re ne tsela tše dintšhi kudu tša go nyakana le yena e tla re tle re bone re go thuša jwang wa mafelelo founung ya mopapa thobela re gona le kae thobela nna ke ne le problem ya di-brains tše dintši ke sa di kwešišeng nako ngwe ke lolora metsi a mantši a loka a tla mo go nna nako e nngwe ke bona dilo ka gare ga metsi a ke tlo ka di tlhalosa buang maloba lori le nngwe ke bone metsi ke sepela ka gare ga gona ke sepela ke bona motho wa mosadi ka mogare ga metsi wa ngwe fela ka letsogo bana ke kgone kwešiša gore o tilo man duting metsa wa lorang ke a ditšhila ke metsa sekono a sekono le motho wa legare o ke mmona ka mara metsi o transparent o tie bona la ntongoleng okay ge go le bualo tatemogolo go bona metsi ile ya mantšhi ene metsi a masekono ke go bontšha gore dilo tša gago ka mokana ga tsona gore di loke o swanetše o ye metsing fela o re go ya metsing o se ka ya o nnoši gobane o tla kry-a e le gore ba go berekile ba latlhetše moleko ka kua gare ga metsi o tla re wa tsenela ruri wa palela ko go boa go nyaka gore o tle o sepele le rena gobane ebile le go sasa ke letšatši la noka la go ya go phetha go ba o e le go gore ba tswetše ke taelo ya noka and then dilo tša gago di bofologe mo di bofileng gona go o fitlha o no re nna ba galabe ke nyaka metsi ya noka fela and then nna re a tseba gore re tlo go iša nokeng ya hlola meleko ya go ntšha meleko ka moka mo go wena
okay ke taba gore ke gone meleko ke meleko ya go bona ba go bitša mangelo ya geno a nyaka go bolela le wena mara a nyaka o te tlhatswe pele gore ba re ge ba etla ba go fa polelo e kgone go dula gobane bona o bona gore ka mo metsing go ne le lengelo mara le palela ko go bolela le wena o le bonela gole ya ane wale ya mafelelo ke bona mogala bo mongwe wa pere phegola nkwe o swere molamo o ka re ke molamo wa motse o mošote o no ntebelela a bolele seng ya go ra re le sedimo se gona mo go wena se tloga se nyaka go nyakišišwa le sedimo se gona se nyaka go nyakišišwa bohlokwa ba sedimo ke gore ge motho ane badimo badimo ba bolele le yena ba mmotse gore o swanetse go ya go phetha bongaka kae gona bongaka ba mokhuta mang then ge e le gore ke bongaka bo hlakane le mokgwa wa go phethela skereke re tlo go thuša le gona alright thank you le ba ba founang mopapa napo ba ngwadiša magagesho go sasa re a phetha o dutse ka mo gae o tshwenya ke thokolosi o tshwenya ke bolwetse o tswile difola o bethulwe ka mapanta stroke ngwana shuo o swere ke mafofonyane e tla go rena re tle re bona re bereka buang ka ngwana o founela difounu tse gone jwale o ba botse gore o nyaka go tla ka moremi o nyaka thuso go sasa 071 398 1508 071 398 1508 goba o ka founela 071 414 5880 071 414 5880 wa founa gone jale go mokwa o ka re o sa robetse re tsoga nako e fitlhile ke nna mokete ke tswa kae ke nyaka go tla go sasa ke tlela consultation goba ke tlela dibafo then re tsebe gore re ne le batho ba ba kae ba ba tlong go bafa ge e le gore go a kgonagala kua ba no tswa ba sware difelwa ba ntse ba tshofa nako gore go sasa ge ba etla ba kry-e batho maswika e leng gore ba tlo futha ka ona a kgone go ba lekana goba o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 a re namele bjale malome ka kapa re tsamaye bua le dipitša ke ne nnete gore di a bela bjale ka nnete a re a leboga moroka re a leboga nkore ke no fetiša molaetša ebile e le maele go batho moroka ya makgarebe a ga borena a ne le bothata ba go dula le di-boyfriend tše di sentša ba nyala ba dutse di-fatensete ebile di-boyfriend tše di a ba tlaiša motho ba moeletša ga gabo ba re swariša motho a ya go mo swariša ge maphodisa a etla a swara ka kapa yena ka bo yena a boela kua a ya go phumula molato wola wa gore ke swarišitše ka kapa batho ba tsebe gore ka kua police station go phumula molato ba ngwala gore molato wo o butswe ka date so moketekete wo a o butseng a boa a tla a o phumula wa nkwa kere ene ge o phumula molato ka kapa ba molokolola o a boa ga a boa o sa tlo go setla rega a tseba gore o mo rata kudu ebile o ka sugile o dumetse gore a be ka gare ga disele o tlo go hlakiša ge boela kua maphodiseng gore banna monnola o wa ntlhakiša ga ba kgone go bula molato ba a bulela gore ka kapa a tla swarwe ka baka la gore ba a tseba gore go sasa o tlabe o buile o etla go o phumula gape se sengwe gape ga ba kgone go bula molato ka baka la gore kgaitšedi tša rena di tsebe gore ge di phumula melato go swana le gore ba bapadile ka property ya state gape vene go tloga kua police station go tla ga bokakapa ke petrol ke nako ka nako e vene e latang kakapa ke ka nako nkebeng e kitimiša ditsotsi tša nnete jwale dikgaitšedi tša rena di nape di tsebe gore wa swariša motho wa phumula molato thušo o ka se tsogile o e hweditše go ya go ile gona malome ka kapa ge motho a bethwa ebile a rema o ka garafo gone jwale a re ke nyaka gore pitšentše kgolo le nthuše ka re ke late soundo and then o phumotse molato ntwa e lelang ke soundo ro mo thuša wa ntabeng ya soundo rena le rena ba ye gore rema ka digarafo ge re fitlha kua no aowa no 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 ge nkebe kore dikgaitšedi tša rena di tsebe ntwe number 1 go dula le motho a se a go nyala ga gabo kapa le dula steneng sa lena ke phoso taba yewe
because motho ga gone ka mokgwa ka go hlomphang ka gona ebile gone ka mokgwa ka hlomphang lapa la geno ka gona go ira gore lapa la geno ge le kgona go gontšha gore o ye go dula fat and set go ra lelapa la geno ka bolona ga le ne order jwale monna o tlo go hlakiša tseba gore lapa la geno ga la kgotlagana wa ya maphodiseng maphodisa a swara motho ge wena o fetša wa phumula molato ga go ne nto e tlang go loka so mathata a go swana le ya dikgaitšedi tše a tsene mmoki a se mathata a pitšeng tše kgolo ae ga a ye maphodiseng gore a ye go ngwalle lenane go le le tsena mo tv mo ba latana le bo dipika ba latana le diaparo ba latana e seng mo pitšeng tše kgolo go bohlokwa gore batho ba tsebe gore lenanego le la pitšeng tše kgolo le thuša ka mokgwa mohutamang magagešo re thuša motho e leng gore ba nyalane lenanego le le thuša batho ba e leng gore ba nyalane go bethwa ka digarafo go bethwa ka ditshipi dilo tša go swana le bo direipi a re bereke ka tšona mo ene moroko re di iša maphodiseng o dula le motho wa go betha na o reng o sa e gagene o sa e gagene jwale rra gore dikgaitšedi tša rena di itsebentwe gore go ne mathata a mangwe wena ka bo wena o te phakela ka gare ga bothata o le awe kapa o se awe ge o swarišitše ka kapa tlogela ka kapa a tsamaye dikhoto ge ba mmona molato ba mokwebe e no ba bjalo re a leboga ke bona o ka re ka mola mafaratlhatlheng le golle Sharon phela dithaba ka mola o ka re ja khekhe re ya ka mogho mongwe mo Sharon re ya ka mogho mongwe mo leboroso re ka leboroso mo re tle re beshe bale mmotšišeng gore o beakantše jwang ke re tloga mo re ya kae ke a mmona mola Sharon gore a gore le golle gona banna go gola nna banna a wa banna ngo no mitiela matsogo malome ka kapa le ge re sene selo no mitiela matsogo awa mara o ra gore yena ga a beakanya selo na batho ba modimo na yena ka mo ga a beakanya selo ga di matsogo a la kae kruwa bona bjale matsogo a la ena a tseba a kae matsogo a le gane o ka re a moganana nkore ke a tlhole ka mo matsogo a le nkore ke a tlhole ka mo la tseba magagešo difatensete bana bešo monna a ka se tsogile a go hlomphile hlatswa mahala o apea mahala dilo ka moka ga tsona o di dia mahala wena awa a ke bone ga botse ka mo moroka matsogo a le a ne le go tseba ke kana mo la dulang awa e re ke no mo phaphathela straight re a mo phaphathela a gole a gone molato re a leboga magagešo balli ba rena ke ba nko ba tametše le kopelwana ke bone šetša e dimulanya ka go robala gane le tlwaetše go robala nako mang kgaitšedi yaka le tlwaetše go robala nako mang o le robala ka pela right ya a ba share madume fela ke re bana bešo nna ke nna moketekete ke dula kae wa ga mamang ke dula kae ke dumediša batheeletše number 2 jwalo pele re tsena ditabeng aga a go thome ena o wa go potuma o yena wa go robala ka pela o ka maduma a go thome ena a dumediše batho ba kgaitšedi a ka batamela kgona o dia jwang o bolla leina wena mang o dula kae o dumediša batheeletše Mela batheeletše ka moka nna ke nna Frida ke tswa ke le Slovo aga number 2 Thobela batheeletše ke nna Fina ke a le dumediša ka moka ke tswa ke le ka mo Slovo mma go rena ka mowe Thobela ntate mole ka kapo ka moka ntate mreme ke nna Victoria Chao Slovo aga kgaitšedi a rena ka mowe awa o kgona go bolela le go sa di apara lotše Thobela batheeletše ka moka nna ke nna Leya ke tswa ke le Slovo ke lena ba ga mang ke rena ba ga Chaoke all right wena le le two taba tša lena di tla tšwelela ge ntše re tšwela pele mo molli ke mammogoleng re lla ka moka a go tlhalose mma go rena gona goba go tlhalose kgaitšedi a rena ka mo go lla mang pele Makoko o go lla makoko pele ya e fa makoko a lleng pele mo
thobela bathaeletši re fe lentšu mmagorena re fe lentšu la go swana le go omanya bana ba ba gago re fe lentšu mmagorena thobela bathaeletši nna ke tswa ke Slovo Victoria Chauke ke la ka di-ID ke nyaka thušo di-ID di a jwang mmagorena ka zama ka moka ke kry thušo ra sokola mola motseng dikgarebe tše tharo tše a di kry mmereko ka lebaka la ka bana di tshwanela nna ke na di tshwanela ke a bajwa maoto ke maoto ga ke kgone gore a selo ge o se ne pasa mmagorena a o ne pasa wena ga ke nayo a senke o no ba le yona bophelong ba gago anzange nenayo o nyetswe ga ka nyalo fane ga Chauke ke ya geno bana ba ke ba gago ka moka ga bona a bana dipasa ka moka ga bona le bona ga ba natso o ne bana ba kae mokgekolo ke na 6 ka moka ga bona go ne le waneng pasa 3 sharp bona dipasa ba di tšere kae bona ba di tšeiša ke mang ka gore wena o mma bona o nayo mathomo na ke rula morarela ke šia bana na mokhekulo mongwe nna ke bereka dipolaseng a sala ba hlokomela a sala a ba thuša a ba tšeisa di-ID thuye jale nkane o sa mogopele gape gore a tšeiše le ba ba bangwe ka moka re zamela go sa kgonega ga go sa kgonega mma gore na le tswa kae gae nna ke tswa Maputo o tswa Maputo o ne mengwe ge mekae o le mo gae o le mo South Africa ke tle mo lefaseng ka 1988 o e tla ka eng ka lenyalo ka mmereko ka eng ga ke tla ka mmereko bona go tia di tsamaya botse and then ka 1988 bana ba ka moka ga bona o ba belegetše mo 4 ke ba bereketše mo lefaseng and then ba bangwe o tlile le bona 2 ma twins o tlile le bona le tla ka tsela mohuta mang mma gorena ka baka la gore pasa ya gago ya ka kua Maputo o na le yona ke gare tlile mo e tlile ka di-develop o le tlile ka di-double up lena mose ke lena ba lenyakang le lena ke lena ba lenyakang le tate tshwariše ka maphodisa ka gore maphodisa a nyaka batho ba go hloka mangwalo lena le a tetsweletša gore ke lena a gone molato mma gore rena jwale o duma gore o ka kereya pasa le bana ba gago ba kereya dipasa wow ke kwele o lla ka taba dipasa o lla ka maoto o lla ka gore dilo tša bana ga di sepele gabotse and then ye nngwe ke eng mma gorena a di sepela gabotse dikgarebe tše di na bana ba tsena sekolo and a ba tsena botse ra rapeletša a ba kgone go tšwela pele na bona wa momontshe a ba kgona go tšwela pele ka sekolo ka lebaka la di-ID nko fe morwedi ya go mogolo kgaitšedi yaka wena ko wena o tlileng le mama mo ka di-double up nna ke belegetšwe mo wena o belegetšwe mo o belegetšwe sepetlele gore ka gae sepetlele and then go a diragala jwang gore kua sepetlele kua ba seke ba lefa di-birth certificate ba rona ba le dikarata tša tleliniki fela lene dikarata tša tleliniki fela and then o ne bana ba kae wena ke le ngwana moteng a ne birth certificate le yena karata tleliniki o na le yona o mo tsamaiša dikala dilo tše ka moka ga tšona ne ke moišešitše le mogolo o neme bokae o ne 15 years ke ngwanyana ke mošimane ke mošimane ke mošimane a ne pasa le yena e fa maedimola ka mo iša ka mo go maedimola
and then Azishe wena o ne mengwaga e mekae o ne bana ba bakae o ne pasa ga o nayo a ke nayo ke ne bana babedi ke ne 25 years okay bana ba gago a ba ne dipasa le bona no mote o ne 8 years o tsena sekolo o mote o neng o ne 8 years o tsena sekolo o mote o sa le monnyane a tsene sekolo so a ba ne dipasa a ba ne di-birth certificate le bona a ba ne sena dikarata tša tleliniki le gona bana le tšona and then bo papa go bana ba bakae a ba gona ba tšhabile na o šetšane o tšhaba gane o monnyane o ne bokae ngwana o ne 3 years o ka 3 years šetšagile dimara jwale kgaetšedi ya ka le wena o hloka thušo ya dipasa bophelong ba gago shapo wena dilo tša gago di go sepelela gabotse wa gone di tsamang ga botse a e gona ka taba gore tengwe ke pasa go njwale a gone mo kenang ba sa nyakeng pasa kana ka mo bana sekolo ino ba go rapeletše ba re botša ka pasa nako ngwe ngwe ba fone bana so go nyaka ga pasa kgaetšedi yaka azishe wena o ne mengwaga meka a wa tše dintšhidi di a bereka ka moka tše ngwaneso tše dintšhidiwe o ne mengwaga mekae ke ne le 30 years o ne bana ba bakae ba babedi a ba ne dipasa le bona ka moka ba ne dipasa ba ne dikarata tša tleliniki ba ne le dikarata tša tleliniki le wena o ne karata ya tleliniki a o ne pasa le nna ke ne le ona ke ne pasa and ba tsena sekolo gole ba tsamaya ka maoto sometimes dipula ge dino ba sokola gole ke kae ba tsena mmotwaneng nna re dula slow mmotwaneng ba tsena kae ba tsena kwa primary la ka gare wa ba tsena primary ya mmotwaneng ka re slovo gone primary ya slow ba ganne okay kua ra kgono ke re a thušo ba kgono tsena gona so bophelong ntle le taba dipasa ke eng e nngwe ye o bonang o ka re o hloka thušo ya yona nna se segolo ke no nyaka yona pasa le gore ke kry-e mmereko ke yona nto e ntshwenyang lena le belegetšwe mo South Africa ka moka kere mo Denelton mara nke ke le botšišeng nto nngwe ye leng gore mohlho mongwe le ge e ka be e sa nyake nnawa mara nna ke a le botšiša lena gape le no re le dula Slovo ga le dule kgapa madi lena rena ka mo ke re dula ka mmereko ka mo re bereka ka diforong sometimes le dula ga mang ka mo kgapa madi re dula dirumong le hirile le dula le masogana o ke tsona difatensete tše re bolang ka tšona ke tšona banna ba le dulang le bona ba wena nkane jale o re papa go ngwana o tšhabile o lo dula le one o dula nnoši wena ko wena o dulang le mogalabe mogalabe o dulang le ena ko wa mo South Africa ena a se wa mo South Africa le ena o tswa gona kua ka mafaseng a ka ntle o ne pasa yena o ne passport a ne pasa moroka šidiwe mme o llele ka taba ya gore ga a ne pasa le bana ba ne dipasa ditlogolo a di ne dipasa mme wa ba jwa o bolaya ke maoto bana barwedi ba ba gage ba ga di ba lokele ga ke tsebe gore na ke kae mo e leng gore moroka ka maatla a gage a ka kgona go tsena gona then a kgona go bona gore na a ka ba thuša jwang thobela a ke go leboge malome ka kapa machauke fane ya ga chauke o itsere kae ke ya esho o tlogile le yona kua Maputo okay o tlogile Maputo ka yona wa tla ka mo akere and then mogala bo dula le yena be le wa ga mang ka mo nka kgona go bolela sefane a kere le nyaka thušo ene batho ba ga bo batho ba santse ba tsebe gore bana ba borena šiba kere okay ka gore ntwa mathomo ge ile gore le nyaka thušo straight le santse le re botse gore le nyaka thušo straight le batho ba gabo lena ba lega batho ba gabo bana ba tsebe gore bana ba borena ba lahlega ka gore wena o nno šuka se kgone taba bana ba ene e nyaka di-social worker taba bana ba ene ke kušaro ka no ba o ilekile marepadile mara le wena bo o santse gore ka nako ela o etla mo o bona o se ne pasa o ye gae o ye go dia pasa gago o kry-e passport o kgone go tla ka mo gabotse semmušo a ke na family
e ile ka family ya gago koko ba tšere ke modimo ba tsere ke modimo ka moka ba modimo a se a loka gape taba lena banna ke e kgolo ba taba lena ke e kgolo ba ene a gone ngwana o e leng gore dilo tša gage di ka mo lokela badimo ba gabo mmage ba sa tsebe gore ngwana bona o kae e banna go bohlokwa gore banna le yengwe jika gabo mmago lena ba go ka ba le kgonagalo e ntšhi ya gore le palele ko go kry-a dipasa badimo ba bommago lena ba ipatiputiša gore ga botse lena le kae ka lebaka la gore mmago lena sala tloga gae banna a tšhaba jale o fitlhile ka mosala a fitlha ka mo a dula a ba le bana ba lebile bane bana le nyaka pasa ga dijwe sesi ge le nyaka dipasa le ya go bitša ka fane ya ga bomma re berekiša yona ya ga bomma ge le nyaka dipasa e le gore le ya go bitša ka fane ya ga bomma kampane le boele maputo le go dira dipasa le tle ka mo ka di-passport badimo ba ga bomma go lena ba tsebe gore le kae pasa ke nto nngwe ka gare ga yona e neng go thiba le ke badimo ka gare ene pasa kua o mafese go nyaka ga nnete le gona cause mama before ba le riela dipasa santse ba tsebe gore ya gage e kae ba ga bo papa go lena ba reng sese ga bo papa ka family ya gage mo ka sentse le yana o tswa le Mozambique mara o hlokofetse mara nane ID mara if ba bo papa mo se ba tswa ka kua ntle papa go ba na ID ya ka mo kwa ga tšhauke le yena ke Sebambo okay okay all right lena taba lena ga botse a inya ke moya wa tseba ya taba bona ga botse e nyaka motho e leng gore o tseba wa tseba nna ga etse diakane se nka se riang ke dikalafi mo go mama le gore dilo tša lena di loke mara tabeng ya go sepediša dipampiri ke nagana re santse re le fe ma-social worker ke bona ba tsebang ka dilo tše ke ba le sepedišetše dilo ga botse gobane rena re tlo no nagana gore o ka re reka riasora be ra fetša re diriša diphoso ene a se ntwe maikemišetšo a rena e lego gore re nyako e dira mme wa ba jwa kere re tlo leka go alafa mama ka mokgo go nyakegang ka gona mara go bohlokwa gore le ye go gata ga gabo lena ga gabo mmago lena le lokišeng dilo ga botse koko tama o feleleditšeneng go ya gae wena kgale neng koko gape lebe ka go feta ke kgale o raneng gore kgale mokgekolo sala ke dira ya kgale ka 92 ka nantwa kwa gae kua ka jika ka boa ka bona swa go buela morago ke nkinga ku batha ba a go nantwa kwa gae ke yona nga ntšhabisa thata kwa gae jwale go o fihla mo wa kopana le ntate Shibambo le yena a itswa gona kua gae nampilela napela-pela ga bana mmogo jwale Shibambo yena wa ya ba sa tšeši bana ba dipasa kganeng ka gore yena go kwagala gore bane le pasa Shibambo e zamile mara ka zamile taba ya dipasa a go mafese wa moretše go e hlokofetše a sa phela o ba re yena o hlokofetše a sa phela mara ba e lokiša yo ba shapa nga zange a re hlokomela ku anga hlokomela go jesa bana ba gago ID Shibambo be itloge e le mogala ba gago go ba lebele no be le tetloša bodutu e le monna mosadi o mongwe monna wa basari o be le monna basari le wena wa joina queue mma gore ba bangwe ba joinile nna alright ya no batswadi a re direng sone since we le moroka a boletše le ile la zama go ya ma-social working ma-social worker trusting ya nko bušetše lekope a wa tlogela di-headset bušetša fela ntwe sa ra thara ya go ya nampile ba rela ba retle le mmagorena zanga se tlhasayo
jwale ge ba re letlele mma gore na le ile la ya le yena aya wa ya se ya mokgeko kokonkane le selaya kua ma social working ka ba le bitša ba ile ba re case ya bona case ela ya mo a e sware ke bona rena santse re re kwaga jwale nkane le sa ya kwago sa le ra nyaka di-number phone tše dingwe tša mme o mongwe a re o tlo re founela tsa nka sa re founela gape batswadi koko o bola keng ke maoto a opa maoto le ruruka le rurugile okay a re direng so taba ya malwetse ya gago koko re tlo bonana le yona re bone gore go thuša jwang a re kwa ka mola mathomong wena re o nyaka thušo iwang sese nna ke nyaka thušo ya mmereko a ke re gore wa bereka ebile o dula le monna o dula rumong o gausi le mmereko mara no re bereka re ema mmereko ntse wa tshwenya allright sese mo gare o nyaka thušo e jwang nna nyaka thušo ya dipasa le gore ke kry mmereko gone gore dilo tša rena di re tsamaele ka gore go ne nte e tsamayang gabotse okay taba ya dipasa ne ke tlo kgopela go nyaka maele a ke nyako lefora ke mathomo re bereka ka case so e re go le nyakelang maele gore go ditsebi godimo ga taba tša go swana le tše ba ka dira eng lankwešiša so tabeng ya bolwetši bola ba koko re tla le ka go alafa mola bolwetšing ba koko and then lena le nyakang mmereko tše ntšhi di tla loka mara ke ne neta re le ka re emela mola go tla ba le o mongwe o e leng gore o thieditše radio gone bjale before le etswa ka mo re kgopela gone ba fa 5 minutes a go founa malome ka kapa ba ba thieditšeng radio ba ba tsebang ka di-case tša go swana le tše dikolo le feditše le tšwele ka di-grade ma nna tšwele grade 9 grade 9 wena grade 10 wena grade 8 or 8 9 10 alright no re a leboga dikgaetšedi le ka re emela mola reception mola and then ke dumela gore a ba ske ba a re ba fe only 10 minutes ya megala re ko gore batho kua gae ba ka re advice ba reng ke nagana gore ka ge ka ba ka mo go stakile go sa stakile ka mo ka gore a se touch screen se sa ka ke tse borena molato ke mopapa ka thuša ka mogola a thušitšeng ka gona mathomo magagešo nomoro ya mogala ke a 01311004060 01311004007 no a se touchege screen sa ka mo a ke re re itia ka di-touch ka mo magagešo ya mopapa ka mola o sa go nkga mogala ka mola go mopapa ka mola o sa le busy le ba megala le ka founela 060 958 2251 060 958 2251 060 958 2251 ke a mo leboga shu wa founa shu ena thobela age re gona le kae thobela ona maela ka gore batho waki thobela le kae re gona le kae batswadi le wena le jabu ka moa phahla thobela basadi wa advice re ka ba fang yona e no ba go ya di-social working straight and go ne ntho ngwe ba le tlo re tla re tla kwa pele ba dula le masogana le gona e sa le matswa ka ntle ba sa tlo dira bana ba bangwe bana bawe ba tle ba be le bothata ba batswadi ba bona nnogo wa e bona re tlo e tlo re betha e tla kae wale e mokhathile thobela re gona le kae mepa age
pasa ha e re o tlhokofetse nako e ntse a sa phele ee so ka lebala siba mona le ntwa ile ka lokela foto a ka mo ba tsenya motho a steka tartusa mantlhalogane ee so that jaya batho ba ba ka screen direction ya ka loka ka mo countryng solution go ntšwa le re ka dira eng ge le ba fa maele ya ke no bona gore no ba rikotela this case ko mafese ke a go leboga motswadi ke a go leboga a re kwe ka thukwe thobela re se re bohuna di šiba thobela hello le kae re gona le kae re gona le bolela le khunadi ka mo magana go sho ka mo o reng huni ke nya go fa maele mo radio thobela yes yeah no ke a e kwa taba ya bo mme baki so ge ke boela morago wa go le boletseng taba ya gore nako nngwe go ka direga gore ge ba sa khwetse dipasa bana ba ke taba ya sedimo ke dumelana le yona gore ya ba boele gae a go ne ntho e tlolokang because ma-social worker go ntse ge le ba romela go bona gore ba ye ba thuša still go nyakega tsona dipasa tšeo go nyakega tsona dilo tše jaaka mo South Africa ga ba na le tsona di-passporto tšeo goba ba tšee bana ditlogolo tše ba fetsang go di belega e le gore botata go bona ke ba ka mo South Africa ba nong still ke matswantle le bona jwale a ba no boela gae ba ye go lokiša dipampiri ba tla bo ke go kwele huni ke leboga kudumela ke re jwalo tho thank you huni thobela le ka baba re gona le kae rona le bola le mokone a ge mokone a ke thome mo go tsa education ndo mathomo gore o studies o e tswa ka ntle ya re nyaka study permit ya gore o dumeletse gore o studies ka mo South Africa ya le rena gone ya le go tloga mo South Africa o ya ka ntle o ka se o studies ka ntle go sena le study permit ya so ba gone ya la that is why ba re go selobo ba ba ganne ba ba dumetse mmotwane ba ba dumetse illegally ka baka la gore bana ba ba swantse go ba be le dipasa or birth certificate ka re birth certificate ge e tswa ya computer e tswa e na le ID number ya ngwana ke yona e bereka le ge ba kena sekolo ba ka se fihle e ba fihla matric ba ka se kry certificate sa matric ba tlo ba registera tabashi ka re is a requirement le ga e tla go abet gone bjale the former abet a ke ra e sa le abet ke community education and training college gore a dire level 4 ye le kana le grade 9 go nyakega ID has ne ID certificate se ka se jo register leba re ka se mo register le go mo register ya le go tsena sekolo ga bona e no ba fela go no ba go tseba go bala le go ngwala but not go fihla kgole because a gone mo batlong go ba tšea is illegal sa matomo le ge sekolo re ka ba kry-a le gore ba ba registerile ba se ne le dipampiri tsa maleba o tla re go ja wena o mo registerileng gore o mo registerile ka mabaka mafe ke eng e go informang gore motho o ke wa South Africa so mokgekolo gabotse yena o swantse ya gage ebile e bothata-thata because o boletse o ipoletse a re o tlile ka di-double up bjala gone gore tla re mo thuše ka double up o swantse a thušege straight yale ba ba belegetsweng ka mo bona ke re ba re go na le bana le tša clinic dikgati tša clinic then gore a re ba swantse ba involve di-social work ka baka bala re bona ba ba belegetsweng mo ke di-South Africans bona ya bona case e ka kgona go rarolola ke di-social worker ba dira di-affidavit ba dira dilo tse ka moka mara bothata bo bogolo ko gore ba sa belege ke botata go ngwana ba ba tswang ka ntle le bona ya mola nkebe ba belege ke baka mo ke tsebe ba tla kry-a taba ela ba re ke citizenship gore ba re keng ba kere bana ba re bolela ka bana ba ka mo bona ke re tata go ngwana ke ena tshwantseng a rwale maikarabelo a tšeise ngwana pasa a tšeise ngwana certificate ba mo registera ka papa go ngwana ke rela gona gore ge nkebe bo papa go bana ba ba le baka mo e be tlo ba kaone eo be tlo bolelega le bona bo papa go ngwana ba ba tla gapeletša gore ba swantse ba tlhokomele bana ba bona and then molao bo tla ba dumelela gore ba ba registere bothata ke gore bjale mmago bona ga a ne le pasa ke go kwele bothata bo bogologologolo ke bo mara ba bana ba kore ba ausi ba ba leng ka moo ba bagolo ba a kere ba re tata go bona o hlokofetse and o na le ID
jale ge e le gore mo gongwe ba tseba dinomoro tsa papa go bona goba ba tseba anything e leng gore ba na le proof ya gore ge ba ya ko computeng ko Home Affairs ba tlo kry-a death certificate sa papa go bona, then molao o tlo ba dumela gore ba ka kgona go ka kry-a a ba tseye sepasa kae a kere go tlo ba le affidavit death certificate e gona ko Home Affairs. But dilo tse ba tlo di dira through di-social worker, ke na le bothata ba gore ba ba directile ba re mmeo a tle ko di-social workeng ga aya. Number 2, ba rile ba ye kwaga ga ba ya, then re tlo ba thuša ba kare the only route ya gore ba thušega gore ba ye ko di-social workeng. Jale ge ba etla mo radio re sa ba relaelela gona ko di-social workeng, and a gone ka mokgore kang go ba thuša ka ntle di-social workeng. The only solution e re kang go ba thuša e le gore ba e nyaka immediately ke e ka kapa a e boletse la mathomo a re mose lena ke lena ba le nyakega eno ba go bitša maphodisa gore batho ba lesi ba bona. Jale ga e nyaka gore e swantse e ye ka moo kare ke kgale ba le mo 1988 mokgekulo a le kamo. So the only thing mokgekulo swantse o sepola ba e social worker ba bolele dinnete o boletse ntate Moremi wa re go nyakega dinnete ba swantse bane o bolela dinnete fela, and di-social worker di be le access ba kgone go ya Home Affairs ba bolele gore tšao ke o tatago ke mang maina a gage ke mang ba monyake mo systemong ba tla mo kry-a mo systemong death certificate ya tswa or le relative ya gabo mokgekulo a botse relative ya botšao ke wo ke matatago bana ba, and then ba kgone go tšea motho a tla kgone go tšeiša bana ba dipase, and then from there ke gona e le gore ditlogolo tša mokgekolo e leng bana ba ba kenang sekolo ba tla kry-a di-birth certificate kare gone jale bana ba ithuta go bala le go ngwala fela a gone qualification e batlong go e kry-e kare le sekolo se ba reng ba ba registerite a ke nyako go botsa maaka se tlo ba le problem gore proof ya gore motho is a South African o e ka yone kare a gone birth certificate e no ba fela card ya clinic le re nka America ba re ke motho a tloga mo a fitlha kwa go belegela America o tlo ba le card ya clinic mara a se gore ke citizen ya fao o swantse a be le dipampiri tša maleba. Jale mokgekolo a role dieta a ye social workeng ge ba re a tle o swantse a tle jale gone jale ba nyaka thuso mara be ba nyako ba thuša ko trusteng ko tleliniking a kere ko di-social worker ga baye ba re ba ye kwaga ga baye then re tlo ba thuša ba re a nyaka go ba thuša mara jale ga re sa tsewa re tlo ba thuša ba mara ba ba tsenang sekolo bona ke problem e kgolo re na le problem ye so gone jale mo dikolong re na le problem ye kgolo e leng gore batho ba registera ga bana dipampiri tša maleba ge re ya go ba go monitora exam re ra ba lebelela ge ba ngwala ka mola go sena le any document e leng moo wena o mo registerile o tlo ba le metsa o tlo tšhelwa ka metsa go fiša re ya kgona gore re no wena go thoma go sasa ga o sa tlo ngwala we sepele because you are not a South African na one proof o bona e wese gebile ba sene le di-birth certificate ge nke di-birth certificate di le gona go sena le di-ID ya bolelega ngwana o kgona go tswela pele and then go ba le proof ya gore o apply ID mara ge go ne sene birth certificate ke eng e re botsang gore wena o a dumelela gore o swantse o studies kare ge o le gore o motswa ka ntle go nyakega study permit jale ge ba sena le tsone dilo tša moto is a problem route e leng gona re ba fa maele a ba straight ko di-social workeng ba bolele dinnete go diriwe di-affidavit le ko police station gore bona ba tleiwang mo bana ba belege ke mang ba ye ko systemong di-social worker di tlo kgona go ya ko systemong ko Home Affairs ba nyaka ba tracer tšhaokeo ba tracer le relative tša gage and then ba kgona go thušega ko go kwele ga botse re lebogile tatemogolo no o e tswaletše kore wa bona dilo tša di boletseng ka moka ga tšona o e tswaletšeng tate mokone ebile wa tseba re moleboga kudu go menagane lena le šošošošošo gore lena le belegetse mo South Africa ne and then wena bo papa go bana ba gago ka moka ga bona ke ba ka kua mafaseng a ka ntle e le ba babedi ka mokgoo le wena wa gago kwa mo South Africa kwa Mpheleng wena o ka re ka lešobana la nnalete o ka re o ka tswelela a gone bothata le kgaetšedi tša rena re emeleng ka mola reception ka mola re tlo go bontšhana le lena gore na di-social worker di hwetšagala kae re kopana jwa ene mma go rena ge ba re e tla di-social workeng o seke wa ya ka baka la re amene o ye ka baka la re ge o saye e ba o ka re gone nto ngwe ye o itšhabang gore o kopane le batho bale re a leboga re emeleng ka mola reception a ke rie so malome ka kapa se se o mogolo a kere wena o tšea maekarabelo a gore nto ngwe le ngwe re tlo e nyakang re tlo kry-a go wena kere tanki ke a leboga le re emele mona
sekhuba tloga mogolong ditaba di eme ka wena tloga mogolong ditaba di eme ka wena balli ba bobedi ba tsene go tswa ka kua lefaseng la ka Mmanapiane kgauso le Low Fontaine ya Mmabololo le seke la chifta ka bontši ka mowe a life ya Dr. Mremi le ka Kapa Maubane a gomme ga gone molato ntle le go senya sebaka moroka nke o ba mogele semmušo ngwaneso ge ba fetša ba ditsebiše gore gabotse ke bomang ba tšwa kae ke moka ba nampe ba fegolele seborala ka baka la gore ge e le mampia re tloga re lapile mela la ruri thobela thobela le kae ba gešo re gona koko le sesi ka fa re a le amogela ntle le go senya sebaka koko le tlo titsebiša ge le fetša go titsebiša ra napa ra tseba gore taba tša lena di eme jwang ra kgona go ka le thuša go tlile bolela mang molli ke mang ke nna ke koko ya koko ka napa wano bja mantšu a go thoma ka go dumediša and then wa tla wa titsebiša wa napa wa re botša sello sa gago motswadi aka thobela ka mokgašong thobela nna ke le tlhokaina a se ba go hlalosetša koko gore lenanego le la rena ga le bereke ka tlhokaina ka gore re nyaka dinnete mo di le go gona le gore batho ba tsebe gore ge re thuša mang alright thobela ka kgašong thobela nna ke le Elizabeth Tolo lefase la Mmanapiane thobela ke tlile mo go tlo kgopela thušo ka lapeng la ka re a leboga koko kgaetšedi ka Madume o titsebiše le wena ka fao dumelang ka kgašong nna ke nna Mpumelelo Tolo ke nna setlogolo sa koko re a leboga šiba o moroka ba amogele semmušo go fetša o ibuše ka keno peleng ka ya ka kua go bona kako ya nna ba gešo re a le amogela kere se segolo se re se kgopelang koko e no ba go no re le no dula ditabeng kudu go dintlha tše e lego gore di tloga di le tshwenya kudu ka kua gae le ntšheng dinnete ka moka malome ka Kapa a re nape re namele ke ibuše ka mo go wena re nape re nabanabe ka yona re ko gore re ka ba thuša ka mokgwa mokhutama re a leboga magagešo motheletšo o motse community radio re a leboga balli ba rena re a leboga Professor Mremi magagešo ditaba tša koko fa ke nagana re koko wa nkwa kere ke a lekwa re a leboga ditaba tša koko re lekile go kitima ra nyaka lehlakori la botate le e leng gore mokgala ba gage o tlogile a re netefaletša gore o kgopela gore yena leina la gage sefane sa gage dilo tšeo ka moka ga tšona di sekebe tša kwagala mo moyeng ka baka la gore koko family e emetše gore ba tle ba dule fase le ba bomonna ba bolele jwale mola ba emetše gore family e tle e dule fase e lokiše and then koko a be a etla setšhabeng a kgopela thušo ene ge motho a kgopela thušo re ka se re go yena ra re a re go thuši tsamaya re gapeletšega gore re kwe koko e fela re kgopela gore koko a diragatše se e leng gore mogala ba gage o se kgopetše sa gore leina la gage e seng mo moyeng sefane sa monna wowe e seng mo moyeng mohlho mongwe go ka diragala gore ge koko a ntše a hlalosa ditaba tša gage tate ka gore o theeleditše go be le ntwe e mo gapeletšang gore a re letšetše mogala a nyake go bolela le rena jwale koko ga o tlo bolela ka sefane sa bogadi ba gago a kere ga o tlo bolela ka leina la mokgala ba gago o ka no bitša papa go bana go lokile e tla kwagala tšwela pele motswadi se se nkgapeleditšeng go tla mo ka ga gešo ke išetše ke nnoši batswadi ba robetše bo moratho le bona ba robetše wa mafelelo o sepetše a nna le bana ba bararo mo lefaseng bana ba ke banyana ba babedi le mošimane ka motea ene jwale go kgonegatše gore go tle mošimano ga e tla gore gomme gape rakgadi ke a nyaka ba re gomme ke tle ka gae
ke re ba re o tle ka gae gore ke re ke mang gore gomme ke bomakgolo ba re ke tle ka gae jale namile ke humola ke botsa bana ba ke botsa le tata go bona ba re ya aowa go lokile re a mokwa mara o tlela ruri na ka re a ke tsebe jalo go ya ngwanela ya boa a re gadi gape ya le ditaba di re gomme ke boe ka gae bana ba la ke moka le tata go bona bana ba bara go se go fa ka re a wana jalo ka mokgo o bolelang ka ona ga o re se go fa wena o nna le ka ga gago ka mo ile ka ga batho ba ba le ka bogo ya gago o supa goreng a re e se go fa lena le lweng o rala bana ba le lweng gore ko re gabotse ga go kgonega go thunya mo go thunyago bana bala ba dira ka ona mokgolana mme ba tsoša dintwa go le bo motswala bona ba tsoša dintwa jale re dia jwang a re gomme gape go se go mo ga ba boele mo ba tswago ka re aowa ke bitša meeting wa mmagagesho yena ga atle namile ke mokana bana bala ba gago ba no tuka bogale ke ra wa batho jalo maraka mokgo ke tlo feletsa ka go reng ka gona ka mo ke ka gagesho namile awa ka humola a go humola go ile go kgonagetse gore ke nyaki mo go leng nka hwetša stene ga ke nyakile mo e leng gore nka hwetša stene awa ka se hwetša ga ke se hwetša namile ke mokana ke tlo botsa mogalabo ke a morala ke re gomme ke hweditše stene o re hwetše stene jwang ke re ke hwetše stene o re o ile le mang ke re ke ile le ngwane ole o re yo o sa boeletse kwa go bana bala gape o boetse kwa go bona gape jo o mpaletše o no ba moloi o no ba noga o ka mpolaya ye namile ke mokana wa kwata ba o moka ke a humola namile ke tšea tabe ke re e taba e nka se tshware le yona ke sekamiša ke iša ka mošate ke fišisa ka mošate go fihlile mo e leng gore ba monyakile ba mmitša a ba mmitša ga a fihla ka mola namile o ne o tsoša mašata ka mola dintuneng o tsoša mašata namile ba ba re lena ye tikišeng lena re lefa teiti le tikeleng ka noši ka kwa go bona ka mošate fihla ka kwa ke ga ba re rala ba re gommeye ka mokgo go leng ka one bja rena re le tsentšha maphodiseng aowa ke ga ba re tsentšha mo maphodisa ke mokana ke ga ba re gomme wo e leng gore o na le go tshwenya ke mang ka ba botsa ka ba rela ka re gomme ngwana šo gonne le wa nroga kamo le go mpetha wa mpetha bana ba ba re gomme o riela yena protection order ka mo direla protection order a ke mo riela protection order ga maphodisa la ga sepela venele ga e sepela ngwane le o šala gaša tša go gaša mo jareteng lebile o tšhela le ka kwa toilet wa huluba o timme mabone o thaotše dithapo o sepetse le tše dingwe o thaotše mehlagase bjale ka ona mokgore fitše o dula ke dutše le ngwane le monyanana ke re bana jo aowa gape bjale ka mokgo namile ke moka ke ya goma gape ke boela ka kua mtwela mošate a ke boela ka kua ke re gape ditaba šidi ba re gomme wene ka ona mokgwa o boela o nyake lengwalo la ntwela la gore wene o ntwela mogala ja kgone go fa aparo tša gago ka ge e le gore wena o nyaka diaparo tša gago ga a nyake go gofa o gana o di tšea ke sepetse gape le maphodisa ka freitaga ye o setse go feta a re fihla kua namile ba re letter of demandition ba re mokgekolo o kgopela diaparo tša gage a napa go ga dilo tšeng nte ngwe le ngwe a neela a re ya ke sa le nyaka go le bona mo o sepele le ruri wa bona
jale ke bona e le gore kore gabotse go a nthata fela gobane ko mogolo taba gago jale o išikere le bana ba gago ka mokgwa ga ke na botšhabelo jale ke fetša ke re go kaone ke titliše moyeng upe o mongwe le lengwe lentšu le tsore ga le tšwa mogong ba kgona go kwešiša gabotse gore ke diphoso dilo tse ba di dirang mopotse ke godile ka mokgwa ke tlosa ke tšhaba strateng le bana ka ona mokgwa ene mola ile gore ke gore gabotse ke dutse le yena a se mmereko ga a bereke ke mo hlokometse le bile ke reka se ke a thiba gore re kgone go aga jale ga a dira ka mokgwa nna ke tšhabelete kae gape nna ke na matlagolwa le yena koko tama o te nyaketse stene tene se a duletsweng ka gare ga sona se nyakile ke bo mamagage ke matswalago ke matswalake o nyetse o feditšwe re sa nyetse ka pampiri okay kana nke re kuše tabe ya pampiri le nyetse jwang koko ka pampiri ke certificate a ba ntšha dikgomo ba ntšhitše netsa tša go kokota fela alright ba geno ba le sekile melato ga kae ke gantšhi man alright koko tsama ka nako ya go saena o bo o sepetse le mang wa geno ke sepetse le mma le kokwage kokwa go dumetse gore o tšhentšhe fane ba sebe banyala mma go dumetse gore ba go tšhentšhe fane ba sebe banyala ba fetše e ba kgahlile ke eng koko a ke tsebe ene le nna ka nako ke be ke se ka tswa ke gopola gore ntwe go saena mo go supa gore alright o ne bana ba ba kae ka gare ga lenyalo ke na le bana ba baka ba bararo ke ba ba kae ba ema le mogalabe ka moka ga bona o ile ba bararo ba ema le mogalabe alright wena a go ne ngwana wa ema le wena a go ne ngwana wa ema go le nna ka ge mogalabe le rone diphoso ke a dikwa ge o lebeletše wena o rietse bana ba diphoso kae mo e leng gore bana ba ba bararo ka moka ba ema le tata go bona bana ba ema le tata go bona ke tsore ka mabaka mafe tata go bona o sepetse baka se telele ka šala ke ba tsentšha sekolo o ba šile sana bo 13 years go 12 years koko bana ba se se ba riang gore ba emele papa go bona ba tlogele wena o le mma go bona papa go bona gore o ile ba tšhabela ke nyaka go tseba gore ke eng e ka ba papa go bona o buile o ba swere ga botse jwale ka motswadi goba ke eng se se riang gore wena o hloiwe bana ba ge ba go sola diphoso ba re o dirile eng cause ke kwešiša gore diphoso wa di tseba ka gore le sekilwe gantši le sekile ka mošate maphodisa a tsene ka gare ebile le go leitlile mo ke nyaka go tseba gore na ke dife dintlha tše e leng gore bana ba ile ba re ge ba di bolela di a kwagala gore ke tše di riang gore nna ke le motswadi wa mme bana ba ba seke ba nnyaka ke gore gona go ba le ngwago mongwe o itse re a sepetša ke na le stene ka mo Lofontein stene se ka kwešiša gabotse gore jale mo ke leng gona mo ke a shota ga ba ya sekolong hentswana e gagogile seetana se gagogile ka rekisa stene sele le go nne ba tshwareletša ka tene sele ba re nyaka tene sele alright koko mogala wa gago o lokile go ba ga loka a loka ena a loka nka se re o lokile alright bana ba gago ba lokile go ba ga ba loka ke ra bana ba gago ba lokile go ba ga ba loka nna ke bona ba lokile mara go ntwa le ba ntlaba alright ge o lebeletše bana ba ge ba šala ba go fetogele ke eng se o bonang o ka re se ba gapeletša go ba kgausi le papa go bona ke tsebenne ke bona o ka re go na le ntho e leng gore ya re šaetša ka mola gae ka bophelo wa tseba koko bothata ba lena ke eng go kitimela go saena le selanyala ga botse kua morago motho wa mathomo wa re ile mphoso ke mmago o kitimela banna go ratana se go kitimela home affairs go a go saena re jagetse eng go ya ka mola gobane ka mola ba nyaka batho ba ba nyalaneng ba feletšaneng meloko e mebedi e leng gore
ko re feletšane go ntse le re sa le ba go kokotela koko o ile buang ka bogadi go fitlha o ya go dula fase o dula le mogalabi wa gago go ntse medimo ya geno ge e go nyaka e santse re wena o kae bana ba gago ba dutse le papa go bona fane e ba bitsang ka yona ke ya bo papa go bona bana ba le wa tseba re go ntse le ge ba ka re ba anyadiwa bana ba le santse ba go nyallwa kae ga geno koko wena go shetse o no bolela nnete a ke re ena ko ngwe mo bophelong go no nyakega nnete o bona o shahiditse mogalabe kang a ke re bela go ka le wa mo gongwe e leng gore no o ka no ba o no ba o le motho o diile phoso o sa bone mogalabe o bona o mo shahiditse kang awa yena o balla ka ntele ka motlogolo ka tlogolo se ka moshimane wa buti ba lla ka yena ba re ke yena ke morake ka mola mma o retse yena o tloga re mma o mmoditse morala re ka mola yena ga a robetse a šale a fepela bana ba gago ka mola alright setlogolo se re bolelang ka sona se ka lapeng la gago aowa o magoe koko nna ke nyaka lapa la gago ke sa le lapeng la gago kua go setlogolo re yaya ko ke nyaka go kwešiša gore se se tlhola go lešata ka gare ga lapa gobane setlogolo se magoeng ke eng se se go tlholelang gore o ye mošate le be le tsene ka gare ga maphodisa wena le mogalabe le seke la kwana ebile se be se rie mogalabe le kgone gore mo a nyake go kwa fane ya gabo gomme lapa la gage le senyega ke eng nto e kaka ye e tseneng ka gae nna ke sebe ruri motate moremi koko tama wena le mogalabe wa gago le bakile eng mo e leng gore moroka o butša putšo e simple ge le šalle le go tsena di-protection order le kitima le ya mešate le be le baka eng le mogalabe aowa re no baka ena ngwanoo ntle le ngwana wo ga le ne ntwa wena le mogalabe aowa nna nke ke bona go re na le ntwa nnete maranka no nyaretša nnete ntse le leina la gage gore o tlile o re gomkana go a shebelekana moo koko ke nyaka go botšiša mo motswadi yaka ke re o tlile mo re tlo go thuša rena re bana mara mo le re ile mphoso wena le tate re tlo le botša tate ke sho thieditše radio ene tate mogekolo wa gage o mo mare o re seke ra bolela ka ena a go kgonagale gobane wena o tlile mo buele ka mogekolo wa tate o nyaka thušo ka lebaka la gore batswadi ba rena bobedi ga lena le seke la re tla iša re le bana radio e thietša ke batho ba bagolo ebile e thietša le ke rena bana e re ruta se sengwe nto ke nyakang go e bolela shikoko go tlogeng ka lapeng la geno o e ya go feleletša o e ya go dula mo mogalabe mmaga le reketseng stene gona o tswile jwang ge o e tswa bo malome ya go be ba le kae aowa ke na bo malome mma go be le gwa nnoši ba robetse ka moka nako wena o e tswa ka kua be ba šitše ba robetse ka moka bana ba bo malome a ba gona alright bo malome ba kgoro be ba le kae aowa nna ke ba tsebe nka go botša maaka ke ba tsebe ka moka alright family ya bo mmago ga e gona mmago ba no ba nnoši a sene ba bo mmaga a sene ba bo papaga alright a go molato ba ga bo mogalabi wa gago be ba le kae ba ba le gona o tswile jwang ka kua gae o no tswa o tsamaya ka dibeke goba o dietse modiro goba o no tswa wa tekela motseng wa gago ba fitse o dira jwala mahlatswa leselo ke mokana ka sepele o ile ga gago ka mahlatswa leselo o fela o ya menyanyeng o ya go apea majwala menyanya ke re koko a o ye menyanyeng ya batho lebaka wa ile sa menyanyeng ya batho koko gore re ge ba agelwane ba ne mediro a o ye anke ke fihlelela nka bo bolela maaka mara le o a kwana le ba agelwane ba gago then ge ba ne menyanya a o ye koko ba botšiša motswadi yaka koko tama ba botšiša motswadi gore lena gabotse a le ne family le šetse le ne le nnoši jwale ka ge le boletše potšišo nngwe gape e re ga nke le sepela mediro le ya kwana le baagišane ba gago wa dumela re le ya kwana jwale nkane ge ba ne le mediro ke eng ntho e diang gore o seke wa ya medirong ya baagišane
a ke fala ke ya ka mo ba re boditšego koko tama le batho ba bagolo a kere thobela re gopela gore nke le re botšeng nnete jwale ka batho ba bagolo re senke re tsenelela thata gore re be re tle re feleletse motlho mongwe re ba mašaedi le theeleditše ke batho mo and then bana baagišane bao ba gago o sa yeng go bona ge ba ne le mediro le bona ba re theeleditše re tlo ba bulela megala ba tle ba re botša gore na nkane lena le sa berekišane le bona ga botse and ke ntwe re sa nyakeng go fitlha mo go yona setlogolo se o kae ngwanaka ke kukuo ke mmago mama goba ke mmago papa ke mmago mama gago o tlile le yena mo mathata a kuku le ya tate mogolo wa go le ya bana ba kuku o tseba eng ka gare ga lotse kuku a di bolang ka gare ga tsona ye e leng nnete ke efeng ye e seng nnete ke efeng ye a ka beng a e lebetse ke efeng nna ntse ke tsebang ke gore kuku le ntate mogolo ga le bane le go lwa bona ka di-personal issues tša bona mara sometimes kuku nna senya ko di bontšha mara yena na bonagala gore ba mo abuse then ya ngwana a butaga yona ke nnete a ba monyaki ka gae pele bana ba kuku ka moka ga bona kuku ne le bana ba 4 ke malome a mathomo o ne le spirit a tle gae nka se mmalo so ba shitseng ke ba bararo ba bararo ba a banya ke go mmona fela ka be ka thoma ba bolela ka lena la gage ba kwata wena ke nagana gore o ka no bolo ngwana mara o mogolwanyana mo go e leng gore go ne tše dingwe o kgona go di bona o ne o nnoši wena ntwe e dirang gore bana ba kuku ka moka ga bona ba no kgetha gore bona a ba nyake ngwana malome a bona e le motswala a bona o nagana gore e ka ba eng kuku ne le metsembedi ka manapiana ga botse ke sa re metsembedi o ne le gagage stene sa re ba monyaketša ga bogadi ba gage le ga mama gage mo mmaga ga mešileng gona kuku o godišeditše bana ba ge ka moka ka kua gagabo cause na le one tate mogolo galase gona na le one then bana ba ge gonjwatše ba lwela gore bona ba goletše ka kua ga kukwa bona ba ka setšo ka kua ga ba goletše ka kua ngwana wa reng wa mafele loki ba re galle ka moka yena gala le kae papa go ngwana o ke o mofe mo go bana ba kuku ke abuta kuku ke ngwana abuta kuku ke ra gore ke ngwana abuta kuku o mofe o sa phela o sa phela gona o fela e tla mara e tlile fela a tsene ka jarateng nke ke kwešiše something ka mo kuku a dulang ka gona ke ka gagabo kuku o mo tšere dula lena ka gagabo and then ke maloma bana ba gage a ke re mogalabo ba re ngwana gage o tlile jwale ga bo papa go kuku ke rakgadi and then ga botse go ira gore ngwana o ke ga etla o tla a nyaka go dula ka mo lapeng leke and then kuku a tswele bana ba gage go ba o nyaka ngwano ga botse ke mmitša abuti nna abuti o re o nyako o dula ka kua mara se gore wa rraka mmage o ka yena mmago mošimanyana mama gage o gona then o nyetse motseng o mongwe mama gage kakapa bana ba kuku ba raete ge ba le gagabo bona mogolo gagabo mmago bona gagabo kuku ene ba raete ge ba re abuti wa le mmagweng a ka setle go dula ka kua lapeng la gabo bona lebaka e lele abuti mmage o nyetse malapeng a batho ba gabo kuku ge ba nyaka gore abuti a tla dule ka molagare ga motseola ba swanetse ba ye go nyala ngwanola ba motšiše ka molagare ga lape a tla a buše ka mola a nyetswe and then badimo ba mo tseba gona le ya go boledišana gore se ga bolena se dumela jwa ngwana go nyalwa ande wa tseba re sa go mmakatša moroka ke sa go tsene ganong o ra gore kuku ebile o dumetše gore yena bophelo ba gage bo be bo tlhafe a thubegele ke lapa ka baka la ngwana o e leng gore mmage ga a nyalwa ka mo kgorong ya gabo o nyetswe malapeng a mangwe
yena a kgetha gore ka mare ke senyagalelwe ke ntongwe le nngwe ka baka la ngwana o ya a ke re bokoko malome ka kapa ba swanetse ba gopole gore ngwana e ka no ba wa ngwaneno mara solanka ngwaneno a sebe a monyala a ka setle a tla a laola dilo tša ka mogare ga kgoro a be a boa a šala ka kua gare ga motse wa geno koko ke go botsešitša koko ka rena lapa la gago le kae le manapiane kua manapiane go ne go lapa la gago ke mo go dula go mogalabo wa gago goba le yena o fela le etela ka go le ka mo gone bole ke go botsešitše gore ka gae koko o tlogile jwang ware o tlogile ka mahlatswa lesele o tlogile o dula kae o ka manapiane ke ka manapiane bjale gone bjale ga re kgakgana so ke boetse ka Lofanteng alright bana ba gago ba sale ka kua gae so bana ba ge le banyako ba ntšha ka mogae le re go tle go dule setlogolo ka mogare ga lapa se le seng la senyala le re bona ba e kae koko gape bana ba nyadiwa gape wena koko wa sebe wa nyadiwa le gongwe le go ka robala re ka se go go bolokela kua manapiane a go kgonagale o swantse o bolokelo ga geno a wa nyadiwa koko go kokota se go nyala ke go šireletša mhlašana go no re banna ba modimo ke le moroka ka mo ke a boa a sebe go tswa selo mo malome ka kapa nna ke teputša nto nngwe ya gore ke eng nto e speciale ka ngwana wo wa abuti go feta bana ba koko le go feta lapa la gage le mogala ba gage ka baka la gore go ya ka koko kore o ka re o te kemišeditše gore kamara a lose ntongwe le yengwe ya neng le yona a protecta ngwana wo so potšišo ya ka ke gore ke eng nto e speciale ka ngwana wo mo e leng gore ebile koko o feleletša a setlho a sa kwana le bana ba gage ene ga a ne taba as long as a khipile wo koko o feleletša a rekiša ditene ngwana šo kana ngwana woki ke ngwana wo e leng gore ge mmage a nyetswe Samuel papa ge o kae papa o hlokofetse awa wena o ile papa ge o a phela o ile ke ile mamage o nyetse motseng o mongwe papa ge o tlhokofetse papa ge ke abuta koko koko ke eng se se pallišitšeng papa go ngwano gore ka nako a sa phela ngwano le moratang papa go ngwano a palle ke go nyala bana ba sa tsena sekolo be ba sa tsena sekolo jalo go ntwa la re kwane koko wena taba ya ngwanola e le re a tla dule ka mogae be le go potse gore le tlo mo dudiša kua aowa yena o nthetša re go mna a re badimo ba gešo ba re a tla dule ka molagae then wena o tswa o ile wa tswa wa go netefatša gore taba e bolelang ke nnete awa ke no dula ke sena kang a senge ke inyakišiša o no dula o seneng koko le re le no dula le seneng ka mo tšhelete a le go le modende go la modende le tlhoka le ya go a go nyakišiša jo gape tšhelete ka wa ke gore wa tsa gore ke eng e tsena e tswa gore ke kgopela koko tama ke kgopela gore ko go fe 10 minutes nke o leke go hlalosa taba tša ga go hlalose nnete gore ge o šalle o fitla mo stageng sa gore le bana ba gago ba se ka go nyaka diphošo tša gago e ka ba e le eng le eng le eng ke kwile o bolela ka motse wo e leng gore o rekišitše ke kwile le bolela ka lapa la Manapiane lapa le koko a le rekišeng ke lapa le a le nyaketšeng ke mmatswalage ke le lefe ke motsolo gore ne le wa gage le gale before a tlo kopana le ntate mogolo and then a rekiša motsola ka ya ka ga thurumiele ke yagileng gona ka kua Manapiane le golo ka gobane mogala jo a ba se mogausi koko mogala ba gago ke ngwana bokae ka gabo mo go bana ba masogana o ka re ke wa boraro go ne phejana ka gabo mo masoganeng alright malome ka kapa a re thuše koko mare nna ke duma gore koko nke a re botse nnete koko ga a se bolele nnete mo dilong tše a di tlhalositseng ka moka because moroka ntwe nna ke itsebang kapa ye ke ileng ka itemogela yona mo bophelong gare ga batswadi ba babedi e leng mama le papa bana ka mare ba kgwele mma go bona jwale se se mpontšha gore ge bana ba ka moka ga bona e le ba bararo ka moka
ba kgona gore rena ka moka ga rena re saeta le papa go rena ganeng koko bošaedi ba gage ke eng mo e leng gore le bana ba ge ba palela go ema le yena ka bošaedi bowe mo e leng gore ba kgetha gore kamare bona ba tsamaye le papa bona ba šale le papa bona koko a tswele pele a hlake ana noši koko o dirile eng koko o paletše ko go araba potšišo ya gore nkane a palela ke go ya manyalong a batho medirong ya baagišane o palela ke eng ya wa bona yona o ekwa ke mmotšiša malome ka kapa o swanetše gore go o le mosadi go ka bona lenyalo le o nyetšeng ka lona le fapana le manyalo a 20-25 mo motseng o santse o nyakiše lenyalo la gago gore wa e bona nyalo la gago ga botse le fapana le manyalo a batho ba bangwe that is why ke kgopetše gore re fe koko metsotso nke koko a re botše nnete ya bophelo ba gage a re botše nnete ya mathata a lapa la gage ka baka la gore go ne ntong ga ke ikwe ga botse koko a ke dumele gore koko yena ka bo yena a ka be a nagana gore a ka be a dumela gore a latlhegele ke dilo ka moka ga tsona a protecta ngwana wa butagi ga a kwane le bana ba gage ba tsamaile le papa bona ba kwana le papa bona ka gare ga dintwa tse di leng gona between batswadi ba bona bana bake wa nkwešiša e le ba bararo ka moka so koko bošaedi ke eng ntwe gabotse a seng a e dira gabotse kapa a seng a e tsamaiša gabotse ye e leng gore le gone jale ge bana ba gage ba mo lebelela ba bona diphošo mo go yena and then ba bona tate jale ka motho wa nnete koko o dirile eng e leng gore gone jale le bana ba gage ba palela ko go saeta le yena gone jale moroka malapa a thubegile bana ba sepetse le bomma go bona re ka bala o ka bala a wena o a tsebang a le nna ke a tsebang a se gantši o ka kry-a e le gore bana ba šala le tate ba tlogela mma o a tsamaye so koko le tlo nyaka thušo a ke re motswadi jale re kgopela gore thušo ye le inyakang le hwetšeng godimo ga nnete ye e leng gore e gona nke le re tlhalosetšeng ditaba tša lena gore ga botse mathata a ka lapele kore ntle le ngwano a tlileng mo mathata a gago le mokgala ba gago go diregile eng up until bana ba le bona ba kgona go kwešiša gore papa a bona ke yena e leng wa nnete gore ba ka saeta le yena thobela re no ba re ba ka yena motswala bona re ba ka motswala bona a gona se sengwe se re se baka motswala o le mmaka lebaka e leng koko bana ba ba ra ba monyake ka gae a ra ba monyake ka gae ba re lebaka ke eng ba re ga boele mo a tswang a boele go a šale mmagwe morago jale wena o bona ba le wrong bana ba gape koko ngwana o mongwe le o mongwe o dula le mmage and then gone jale wena ga wa nyala ngwana la ga a nyalwa ka mo lapeng la geno mara o ka uniša gore gona ka mo lapeng la geno ka mare go tswe bana ba gago go šale yena motswala ngwana o a buta go feta bana ba gago ka renke mo go wena koko ya kwa Mr. Kakapa nke o re tlhalosetse ntwe e leng ka mogare ga gago koko gape gore ntwe ngwe gana go tswa mo go wena nna gift yo mo amogela ke lebeletse gore o re o lurumile ke batswadi ba ka mo ka molapeng gore a tla dule ka kwešiša gabotse gore aowa ka nnete tata go ka bone bile wa mafelelo ga ke mmulele menyako a tsena a dule jale go ne ntwa magareng ga gago le bana ba gago ka baka la ngwana o e solva jwang wena gape go ne ntwa ebile a o kwane le bana ba gago wena o e solva jwang ka baka la gore ntwa ya gago le bana ba gago mohlomong le mogala ba gago ebile gona ge ngwana a fetša go fihla go fitšo ba ka nna mokgwa jale wena o e solva jwang jwale ka motswadi gore o lusa dilo ka moka ga tsona ka baka la ngwano gape go ka no be go diragala gore tlhakatlhakano e leng gona ka molapeng la gago ke gore ngwano le yena badimo ba ka mo a ba motsebe a kry a senkele monyela a senkele mophasetša a senkele dia selo ao rana ra mophasetša yena le mofile leina le moreile leina ae ge le mophasetša le boletše le ba gabo le fitse bolele bona ba gešo
ke re ba gabo mmago ke ga le gona ge le phasetša ngwano mmago ngwano ba le gona a ntše a le malapeng a batho wa tseba gore ka sege ga borena koko ge mmago ngwana a nyetše ngwana o tla le malome ka gae go tla go phasetšwa mmago ngwana a tle le ngwana gore a tla phasetše ngwana ga ga le malapeng a batho gona le ile ge le phasa la re le phasa le ne le mang gona le ile ge le phasa la reng mola go ngwanola gobane ngwana o sa mathomo koko gongwe le o nyaka go tla go dula ka mola gae koko ngwana o ile wa bolela le ena ka re mmage o malapeng a batho ke ngwetši ya batho mmago ngwana yena o ile wa mmotša gore ngwana ga go nyaka go tla ka mo yena ke mmoditše a reng mmago ngwana a re aowa nna o nyakile ka gabo šowe mmone alright koko a ke go fe maele koko o hloka go lokiša dilo ene dilo sa ntse o di lokiša o sa phele sa mathomo koko ba ga bo mogala ba gago le ge ba ka seka mošate le ge o ka le seka maphodisa le ge a ka le seka le rena mora le seka re tlo kry-a ile gore re yaka ke ntho e tee koko ntho e tee ye re yakangše yona ngwano tšhiwa ka ntle ke nyako mmeela ka thoko koko santse o lokiše dilo tša gago tša lenyalo number 1 bana ba gago koko santse ba go hlabiše ge ba etswa ka molagare ga lapa le la magolo a bona mo go letšeng gona koko santse bana ba e be e le gore ba go hlabišitše o ya ka lapeng la gago thwi wena lapa lela le monna wa gago sa lenyaka koko o sa nyaka go dula le mogala bola ko alright dirang dilo tše di right koko thomang lenyalo la lena fase o thoma ka dipudi tša maseka ka mabuala fase ene koko ye manyalong a batho ene o bone gore basadi ge ba ile manyalong a batho go diragala eng bana ba gago koko ba right why ke re bana ba gago ba right ba ka se dumele gore motho fela le ge ka ba ngwana wa ka mogae a tla bantšhe ka mo motseng wa magolo a bona a re ke tlo o dula ka mo o dula le kwane le mang ka gore wena o nonnoši eso le ragadi a se wena o ka amogelang dikgomo tša ngwane ola santse go tswe bagalabe ba ka mogae ba ye kua ga gabo ngwane ba ye go kwana le ba gabo ngwane gore ngwane o tlo o dula ka mo taba ngwane ola koko re tlo e lokiša re nyaka go lokiša ya gago le bana ba gago a le lefounu tša bana ba koko sese ge o lebeletše gare ga koko le bo mmangwane goba bo malome yago wa phoso o bona e le mang wena ene o be le nnete bo mmangwane ba mang ke bo mmamogolo go ba ba leng gona bana ba koko ke bo malome ke bo ga go ne le garebe garebe ne le mama ka fela alright mpotse mo go bo malome yago le taba koko ka mokgwa ba bjang di-statement o bona wa rong e le mang wena yo gabotse nna ke dumelelana le bona ankere mara ka mokgwa ba e dirang ka gona ba e dira gore e be nka re bona ke bona ba phošo ka gore ba e bee gabotse ba kgone go bolela le koko gabotse ba mmotse gore na re ka se kgone go tswa ka moki dilo tše so tša gore a wa hlabiša e sa direga a ba mmotse gabotse instate ba mmetha ba mohlabela mašata bana ba betha koko malome wa bo 2 kena bethang koko kena ba mo diretseng protectional order o šomiša eng go betha koko letsogo goba go diregileng ge a šalela mo emišetša letsogo ne go ne le ke kgwedi ya go feta gale ke etetse abuti then abuti o ne le ngwane monnyane gore abuti kana o raofe yena motswala le nao motswala mama okay then ne ke me etetša kere then a re boela gae then a founela koko a mmotša gore o tlo bega ngwana ankere then koko a botša malome gore motswala gago o yetla o re tlo bega ngwana then a thoma gona mo a betha koko a marela re go botse ka re sa ba dumelela motho a etla ka moki koko ke gabotse gore o rate ngwana a butago ne ene bana ba gago ga ba ne right ya go bolela le wena ka mokgwa ba nyakang ka gona o mma go bona
bana ba gago ga ba ne right go go isha diatla o mma go bona ba te tlholla madimabe go sa kgathale gore na o ka be o le phosho ga kakang ga go ne ngwana wa dumeletsweng go isha mmage letsogo moroka koko ga go ne communication magareng ga gage le bana ba gage ene ge ke lebeletše kapa ke theeleditše taba ya koko le bana ba gage koko ga a bontšhane le bana ba gage kore ga a bontšhana le bona o nyako ba botša a nyako o rerišana le bona dilo ene bana bale bona ba kwešiša gabotse gore motswala ka molapeng le la koko a bona ke motswala bona ke ngwana maloma bona mara ko ko strateng o swantse ga etla ka moki a ska nyaka dilo tše di sa kgonagaleng sa mathomo ga re tsebe gore motswala ka nako mmage a nyalwa ko malapeng a batho go diregileng ka yena o tsamaile le mmage ba mo direla dilo ka moka tša kowe and then a ya go lapiša ke tša kowe then a nyaka ga bopapage goba motswala ga e tla ka keno o file koko polelo koko a se rerišane le bana ba gage a ba botša gore wola ke ngwana kgaetšedi ya ka mo o tlotla ge o ka ekwa gabotse koko o gapeletša go dira dilo tše e leng gore bana bale ba di bona re di wrong and then ge koko a nyaka go di dira ka kgang o kwatiša bana bale because ba a tseba gore di wrong dilo tšele so koko a ka nobe a le wrong ka kakang ga go ne ngwana o a dumeletsweng go išang motswadi ya gage letsogo magagešo e fela koko ga a lokiše mabaka aga nke a tšee motswala a mmiele mola ko thokonyana and then a nyake khutso magareng ga gage le bana ba gage and then a ba theeletše gabotse and then a be a inyakele maele taba ya ngwana o e leng gore mmage ga a nyalwa mo kgorong ye and then ke ne le feeling kapa maikutlo a gore koko go ne le dilo tše dintšhi tše koko a sa re botseng tšona moroka ga go ne motho a seneng batho ba gabo kore ke a rereša ga go ne motho a seneng batho ba gabo kore le ge nka tlhoka batswadi bana ba koko ka letlhakoreng la mma ba tlhokofala ka moka ka letlhakoreng la papa ba tlhokofala ka moka mara go ne bo maubane ba bangke ba dikgoro ba e leng gore nka ya go bona ke banna ba ga maubane ra tla ka dula fase le bona ra lokiša taba tša ga maubane mara koko go ya ka yena o šetše a nnoši ga a ne motho o a ithera o te tšeela diphetho ga a tsamaye manyalo a baagišane ga a tsamaye manyalo a batho ga a kwane le bana ba gage ene wa bona e ya gore ngwana o mmethile koko o ditše le yona gabotse ge ngwana a go iša letsogo o bitša ba molao ye o ditše le yona gabotse koko o biditše ba molao ba tše ba mogalemile ka mokgwa go nyakegang ene ngwana ga a betha motswadi ya gage o te tlhokiša mahlatse a se molao gore ngwana a go iše letsogo le go ka ba le phoso ga kakang motswadi ya gago go ne tsela tše ntšhi tša go bolela le motswadi ya gago o ka se bethe motswadi ya gago gobane sa mathomo go o le motho o santse o rate motswadi ya gago o ka se itie motswadi o mo ratang koko taba ya go se sepediše dilo gabotse le tlatša bana pele nna maele a koko ko go fang ona ke gore koko hlokomela bana ba gago wa ngwana gago ba reng o magweng a ba mmale a sa tla gae yena le sa mmale a le di-number phone tše gago di delete le mo dirileng le nna ke tsebe sese le rile malome a sa tloa sa tla gae le ra re gone monna wa ka no reng a ke sa ya gae malome na dula le rena before mama ke hlokofala ke goditše ke malome le mama then malome a khotša mmereko kae then ba mo transferela na bereka mmabologolo pele then ba mo transferela a ya Nelspruit tlogela mo malome a zanga no tla gae bola nnete a go ne ntore mo dirileng yona ka gae o tla ka gae a nyaka maybe ka December at 2 days ampile from more tla re mmona after 3 years or 4 years and then koko wena jwale ka motswadi ya malome tabe ya gore malome o tsamaile gae ga atle gae a ye go tlabe ya ntlaba malome ka kapa ke tla di botša mmara
a senke o no ya go nyaka ditaba tša bophelo ba lapa la gago gore nankane ngwana ka a no tsamaya a ja ke mmereko ba no mpotsa ka taba tša badimo ga ke re ke a botšiša gore ba mpotsa ka taba tša badimo ba re badimo ba gago o kwatišitše badimo ba gago a ke tse gore jwa ke ra gore wena koko a senke o no tswa wa ya go nyakišiša mohlho mongwe o tla ba ke bophelo ba ngwana ke bolela ka mokgwa ba ria ba mpotsa ka mokgwa ba re yena o kwatišitše badimo ba re nna ke kwatišitše badimo ba ka ba kwatile ke tabe bana ba ka ba thosana e jwale tabašiwa e kwa koko wena le mogala wa gago go o lebeletše o ka lokiša dilo le yena nka di lokiša a go iše letsogo ka le yena o nkiša letsogo gane wa wena o bethwa poleke ka moka o riang le wena ke tsebe nna koko wa ya mo a sepelang a bethwa nte ke tletse mo gabotse ke tletse yona tlhatlho go hlahliwa gore kore gabotse go thoma ka mo go ngwane gore taba tše ke di bee jwang le ka molapeng la ka ke dule jwang ka gobane wa tseba kokone a gone badimo ba ba ka reng go ngwana ba re tsamaya o dula ga bopapago badimo ge e ka ba mohlho mongwe a kere e ne le go direga ko ditšong tše dingwe ge ba sa bone ngwana ba mo hlaelela ka mare ba ka re go yena ba re a phentša e tla go gata mabala a gata boloko and then a boela gae and then ge ngwana mmage a nyetswe ka yena a fihla kua bogadi ba mmage a palela ke tša kua o boela ga bommage wa ya sa ya ga bommage mothako a nyakile ga bopapage le ge a bona gore gona ka molapeng le a reng badimo ba mo nyakile ka go lona o hlotse hlakahlakano e kgolo rakgadi ya ga a kwane le bo motswalage mara o sa dula o sa belega bana o sa nyaka go tla go ba phasa gona wa ya sa ya go ba phasa ga bommage wa bona ye taba ke kgolo kudu ka gore o bolela nnete malome ka kapa badimo ba ka sere monako ka merwalo o ye ga bao le go poleng gore ge re bolela ka badimo koko a re bolele ka batho ba re sa ba tsebeng re bolela ka batho ba re tsebang ba tsebang le setšo sa segaga bo bona a gone modimo a ka reng tsamaya go dula ka molaba se ba go nyaka ge re bolela ka badimo re bolela ka boragolo wa rena ba ba tsebang setšo ba ba re tsebang ene ba ka se rie diphoso e le bona koko taba ya motlogolo mo phasetšeng a e gae ya motswala a gate ya gare tene go šale ya bana ba gago a gate ya gare motswala a e gae ga bommage and then a tle ka mo ga bopapage ka go etela ge gore le mediro le ga a tlo ba hlola a re mogane re nyaka go mo sepedišetša dilo ga botse mola ya bang wena wele ka ragadi ya ge o ile wa mo rekela motswala a senke wa mo rekela seo alright koko ke nyaka go fa taba ye thata shi yona o ne metse mekae ke na le motse ka o tewa le ka gagišo o wa boraro o išitše kae o boraro ko rekišitšego o rekišitše tšhelete gona o išile le mang ke agile two-room ka kua manapiane ka yona stene seo se reketšeng ke mmatswala gago ka gore o rekišitše stene wa go reka stene kua wa bo aga two-room a ka reka stene stene se le ba fitio sepela ba se rekile go sena ntlo ka molagare nna ke rekišitše sela ka ya ka aga two-room ka ba ka reka le tšotšo alright ke nyako go fa tabe nngwe se yona stene sela ke re sa manapiane se agile ko wena mogala ba le kae ao a ba se gona ile makgweng a re ke nyaka mmereko alright ga boa o tsebišitše ke mang ka mola gore ka mo ke ka two-room o bile go a dulwa ebile le tšotšo e gona metsi ya gona ntongwe le ngwe e gona ao o fitse fitlha tsena a hwetša ke agile re napa a no thoma re ra no dula o biditše ko wena kere a kere o amogetše ko wena wa re ka mo ke kakae ke ga gagwa kere and then bana ba gago ba dula kae ba dula ka molofanteng why wena o tsamaya o tlogela bana morago wena o ya go dula ga gago bana o ba tlogela ga geno ka lofantene ke be ke sena motho e leng gore o te o šala ka lofantene ke gore ke ya ka molekamo ke ya ka molekamo alright koko
stene sela o se dulang ke sa gago ka gore o se rekile ke mmatswala gago a kere mara sebe ya ba sa gago semmušo koko gone ba le tšhelete ya gago ya pay o e beye le mogala ba beye tšhelete ya gage ya pay koko o hlabišwe lenyalo la motho mogolo a le nyake dilo tše dintši o ka no go hlabiša ga gago koko go tla tswa ba go ba geno gore ba nyaka bokae mogalabe ga a ka hlaba kgomo la hlaba pudi kue ga bo mogalabe ba hlaba pudi o nyetšwe le ge mo mosagareng le ka no hlwa awa le no dumedišana le dutše ka fase ga mohlare o tla no bina go o nyaka mara badimo ba le bone gore le nyetše o tloge ka mokoko ye ga gago ka gore go mbe le one ga gago mara mo e leng gore a o a sepediša dilo ga botse ene bana ba gago ke kgomo tša pakwa badimo ba baka ba ka mo le ka mo that's why dilo tša bana ba di sa loke ebile ba boa ba thulana ba ilwa le wena mmago ngwana o robetše ke ngwana gagwe kere le mmoloketše kae mama ba mmoloketše mapele nke e fetolwa ke koko nkane o ka re a tsebe gore ngwana gago o boloketšwe kae o boloketše tlembebele ke ga mang tlembebele tlembebele ke mo a beng a dula ntshe le lesogana la gagare ba rile certificate le bone a wa ja dikgomo tša morwedi ya go wena aowa mara wa tšea ngwana wa dumela gore a bolokelwe ba mo tšere ka sona certificate seo ba re gomme gape bjela ka mokgo rena re tseba se re se dirang koko mathata gago ke a mantšhi koko ka lekhu la mmago ngwano ga bašala ba motšea ka certificate nako mmago ngwano ya go saena o dumeletše ke mang ke be ke se gona wa bona malome ka kapa baswa ba bantšhi re kitimela home affairs motho ba no go kokotela le kgono a sebe ba ntšha le magadi a sebe ba nyala šetše re kitimela na home affairs rena re a nyala dilo tše di ne di tla morago lenyalo la di-double-up a se lona lenyalo koko ga le double-upiwe lenyalo koko le sepedišwa semmušo ge o ka nyalwa koko wa se ye home affairs motho a tlhokofala solanka o ne le senape sa lenyalo ebile o boa o ne le lengwalo la lenyalo tsona dilo tšela tše pedi tšeela koko le dihlatse tše di leng gona di ya go riela certificate sela o se jagetšeng go ntse le ngwana gago o boloketšwe malapeng a batho lena le family la palla go bolela ka lebaka la go thibela ke pampiri mara nna ke fela ke diputšiša gore home affairs ba bereka jwang ka malome ka kapa o ka se ye home affairs le golle wa ria pasa ya tswa le kgono mara go tla jwang gore home affairs ba rie gore certificate se e leng gore o se ria le kgono o ka se ria le kgono ka 75 rand ne wa boa wa re go sa wa divorce sa go tšea 3 years o se ria le kgono 10 minutes ka 75 rand go sa wa re ke a divorce ya go tšea 3 years gore pampiri o tlo kry degree of divorce why home affairs ba sa tliše molao wa gore ge motho a nyalwa a re ke tlile mo ke nyaka go saena ba nyake lengwalo la mošate ba nyake dihlatse tše pedi lengwalo la go tswa familyng tše pedi kore ba netefatše gore ke nnete lenyalo le legone ba dile ye motho a ra jagela go kry-a certificate a ba dile ye motho go swana le ge ba re dile ya ka mokgo e leng gore ngwana a fitlhile kgono a re ke nyaka pasa ba mo file dipasa ba mo file dilo tše ka mokana ga tsone tabe ya home affairs ya gore ba kitimiše go no re no fitlha le kgono ba go fe merit certificate nke ba e lebelela ka leitlho le leng wa tseba moroka mo home affairs ya Groblersdal ka montle ka mo go ne banna ba e leng gore ba no tsoga forogo ba hlapa ba apara dipaki ba tema dithai ba go dula ka mola ntle ka mola banna ba le ba emetše ge ka kapa tswelela le kgaitšedi ka mo khibare re tlo saena wena o tla bapala karolo ya malome o tla bapala karolo ya maloma mosadi wo la e tla ba rakgale batho ba le ba tsena ka mola ge ba bua ka mola ke 200 or 500 re a ba patela re a tsamaya ke mmereko wa bona ba phela ka mola ntle ka mola ge o itla mola o tlo saena mola ba geno ba sa dumele tsaeno yewe o ba kry-a ba le ka mola ntle o tšea bona o tsena le bona ka kua gare ke bo malome wa tseba malome ka kapa ke basadi ba bantšhi kore ba nyetšwe kore ba kitimile kore ba swere di-merit certificate ke banna ba bantšhi ba nyetšwe ba ga bona ba tsebe
last be re ne case nngwe ya ngwana o mongwe nyalane le mohlobo wa go tswa ka ntle o mošweu o ka se tsebe gore ngwana le o saenetse ke mang wa gabo mara o nyetše le go lle o nyaka go tswa ka mola gare ga taba tšele go boima go tswa ka gare ga taba tšele ke gopola tšatši le lengwe ke ne le monno mongwe wa lloyara ke mmotšiša gore mara lena ba nna ka gore le bereka ka molao why lena le sa kitimele gore ge le nyala le ye ka kua wa tsa monno la o ile a ramphetola re monna lerato a le kua mo mafese lerato le ka gae ke eng e kgolo ye re e jagetseng go ya go saena kua a ke re ke nyetse mosadi ya ka malome ka kapa ke gapeletša ke eng go kitima go ya go saena kua ke sa bea dilo batho ba bantšhi bothata ba bona re tsena ka gare ga manyalo re no fitlha mola re tlo saena ebile re nyaka civil goba re nyaka engeng ntle le gore re ye go nyaka go tseba rena yona ntola o e kgethang e ra goreng koko go saena mola o mafese go ne le bokotsi saenang lenyalo le kore nyala mosadi o dule le yena o re mola o feditse go dula le yena e banna ge lenyalane ka dikgomo koko le saenile go ne botlhatsi ba go felelela more ka no bitsa batho ba mo motseng lenyalo leo ba le tseba a go bohlokwa ba gore santse o ne wa kua o kry-a monna o sa motsebeng a no fitlha go saenela re wena ba le gona ka lenyalo ebile yena wa tseba ke malome ya go ebile wa go saenela go ntse le lebelela re dirileng ngwana gago mmalo le maabane be ke sa swere the same topic ya go swana le yona ya di-certificate tša bana ba ileng gore ba no tenyadiša kae motho o nyetše a gana ka stopo ba gabo monno a ba tsebe monno a nyetše ke le botša di-challenge tša go swana le tša gago le kgone ba go ganeditše ka stopo sa ngwana gago I think ke topic e nke botlile ka yona more ngwana ka shu o malapeng a batho ke bereka buang ka ena so ba so malome ka kapa a ba tlogele gore ge ba ratana banape o mongwe a apare roko o mongwe a apare paki ya cheke banape ba kitime ba e ka mola ba re bjale gona ena nna re a nyalana le sa tlo bona mathata koko tama kua ga bo mmago ngwana o a buti ya go since a tlile a re badimo ba re ke tle ke dule ka moke o ile wa ya kua ga bona kua ga bo mmago ngwano wa ya go bontšhana le bona mabaka gore ke tla ba ke ngwana sho utlile gore taba ke skete ya go ke sale ke no fetša ka go bolela le mmago a re go mme gape sho o titšišitše o tlile ka gabo nna a ke tsene lena e boledišaneng and then wena wa dira eng after o fetša go bola le mmage o no tswetse pele o amogela ngwana o wa mo phasetša wa mo direla dilo tše ka moka ga tsona o senke o kopana le ba bommage ga bommago gona senke ke ba le kgopolo eo nka bolela maaka wa go tseba gona ke a go tseba jale le paletše ke eng ko go ya kokole ka gore le tla ba ke ngwana sho ngwana mmage o nyetswe ngwana o a tla re ba bopapage ngwana gore banna ba re ke tle ke dule ka mo rena re tšea ngwano re ya mo amogela ebile re ya mo phasetša ntle le go boledišana le bommaloma ngwano le bokoko wa ngwano koko diphoso tša gago ke tše ntšhi kudu and then se senyana o dula kae wena ka gore mmago ba nyetswe kua beladrift ke beladrift ke tlembebele wena o dula kae ke dula ka mo Lefanteng ga bokoko ntho e diang gore o se kwa dula kua mmago a nyetsweng gona keng motho re dulang le ena kua ke step father saka so a ke dutse kua a ntshware gabotse o ne le go no nyaka tša mapai le nna o nyaka gore le di go a re ga botšhetše fela o nyako rena lena re mapai so that's why ke sa dule kua so a gone bana ba geno kua ba e leng gore ke ba setsana motlho mongwe a ka nyaka go bantšha kotsi bana ba mama ke ba babedi ke nna le ngwana gešo wa ngwannyana mara ge ngwana gešo a etetše kua a boya mpotša gore papa ga go nyako mo dira dilo tša phako o nyako di dira nna ke nnoša ke tse borela ke gore mme ba sena ngwana ga gore jwang so papa go a se a nyala mosadi o mongwe koko tama le sa bolela le bagotse ba gago ba kua tlembebele ke gale ke nne go bolela le bona man
gape morwedi ya go boloketswe kua ene a nyalwa le tlo e bereka jwang o gopole gore koko a se a nyalwa morwedi yage a se a nyalwa ka moka ga bona ba swere dipampiri tša home affairs tše di bontšhang gore ke bo mrs semamamamang so koko re kgopela go goeletša tša badimo moroka o tla go eletša bokaone kudu go feta nna and then mohlho mongwe le tše dintša malwetše taba ya motswala nke a emeng gannyane koko a tle ka gae ka go etela taba gore o tlo o dula ka mola badimo ba ratla a dule ka mola e fele ebile le se ka tlhole sa e bolela taba yewe ge ngwana a ya ga bopapa ge mmage a sa nyalwa kowe o ya ka go eta a bonana le borakgadi ya ga ba rekela dipanana ga go tšea swere tšhelete go tloga moo a boela ga gabo and then ge e ka ba ngwana o palelane le bakua mmage a nyetsweng o be a swanetse nke be a boetse ga bommage go jwa le re bolla so a dula ga bommage ke ngwana bo malome and then ge e ka ba ngwana wo yena o nyaka go fetša a bitša ka sefane sa bopapage go swantse go be le procedure ya maleba ya sedimo gabotse gore ba tsamaiše dilo gabotse ba monyale and then le ge e le gore nna ka segagešo ngwana ga a nyalwe go nyalwa mmage so ba tsamaiše dilo tša sedimo gabotse and then koko a seke a lwa le bana ba ge ka baka la motswala o kwana le mmage ba founelana ba bolela koko ga a kwane le bana ba gage ka baka la mothako and then bana ba koko ba swanetse le bona ba tsamaiše dilo tša mma go bona gabotse ba ka kgona gore ba ka bolela le papa go bona ba thoma go tsamaiša dilo tša koko gabotse ba mo hlabiša and then koko a hlaba a gaba gabotse then koko a tšea bana ba gage a ya steneng mo itlabeng e le ga gage ga bo bana ba gage and then ka kua lapeng la gabo ge e ka ba tla palela ko go nyala mošimanola and then ba nyalle lapa la ngwetši ya lapa ka gore le ka se tswalelwe mara ya gore go njuale go swantse go be le hlakahlakano ye e bang gona between koko le bana ba ge ka baka la monna woki then e mpotša gore badimo ba ba ga bokoko a ba amogele mothako gabotse that is why go fitleng ga gage go tsoga merusu ka mogae o bolela nnete malome ka kapa go bona ya motswala o e beile thwi ebile a e nyako oketswa e nyako fokotša motswala a gate ya gare koko ka lehu wa se tseba setšo ke se tseba ka lehu ge ngwana a robetše e le wa gago wa lekgarebe le go ga le reka ke mang ge o ka gomola radio ya gomola ko aowa jale mo gona a ke tsebe selo a ke re o ile o tseba setšo koko alright koko a ke tsebe ka setšo ngwana ge a fetša go robala e tša mmago wa robaletše kua robaletše go gona moleteng wa gage le go ga walla ke mang wa lela ke bo mogadi wage mogadi bo o tsena buang ka gare ga moleteng ya koko le swanetse dititude se ga gaboleng ngwana o walla ke malome yage wa tseba wa e ke go botšiša sekoko ke gore na ka dikhula mmago ngwano ba geno be ba le kae ba gešo koko mamogolo he banna a ke re mama go se se robetše gape koko a tla nnoši koko tlile nnoši polokong nna ne le rena le bo malome then mamogolo a ke tse borena le gona na ya banna ge motho a robetše mma malome o tla le legoga o rekela motogolo legoga malome go sasa ge re beya ngwana malome wa lla ngwana legoga
potšišo ke gore na ba geno ba tletše mmagwe eng ka gare ga motse o ba sa o tsebeng? wa senke ba e ba gona mpumi. Alright. Koko o ba boditše lehu la mmago ngwano? Ba gešo ke ba boditše. Lebaka la gore ba seka ba gona ba rile wena o rile a kere ge lehu ge ngwana a šetse a le bogadi e lefetše re botša re kgobokana ka gare ga lapa la gago ra epolela gore ge re ya kua re o reng then lena le rile ge le tepolela la reng ba itse ba re ba mphetola ba re aowa ke kgole re ka se fihle e le ba geno o boloke ngwana a na nnoši ka gore ke kgole a ba go fa maela gore nto e riagang kua se yona gore gore le kua ga e nnete ga e gona ene ge ga e nnete se gona le wena ko kwa o tlo ba le nnete ene dilo di tlo senyega le gona moroka re tlhagetše ke lekgo go tlhokofetse ngwana a bo rena re re ke kgole aowa gape ga e kgonagale batho ba tloga mo ba ia bo venda kua batho ba tloga mo aowa mo tleng bebele mo aowa gape tleng bebele ke gae mo ene le gona ka lehu o re wena wa go tephuthela ngwana koko a ke itlogele eo ngwana gago o tswa go hlapiša ke mammušareng ana re no kry ba setse ba mmeile ka montlong ebile ba gana le ga re mohloboga ba ganna wena o hloboga ngwana nka lwanto ngwe e seng ya monna wa mo kwa re koko reng re ile ge re fitlha ra ke ra šetša le ka ngwakong koko o fitlhile la bokae kua go ra re koko o ile la botlhano manthapa aowa ke ile la bone and then wa ke ra šea le ka ntlo ke ile la bone nna kere ba ntšhelang ka morago ke ga ba itla ka ntele ka mokibelo jale wena ka gore o re ke bona ba dirileng dilo ka moka o ne o kry-a ba dirile dilo ka moka a kere ge e ka ba o ile la bone koko go ra re la bohlano batho ba ba tswileng ba ya mmušareng o be o šetse o le gona ka mojarateng that's why moroka a butša rena go ile bomang ge e ka ba ke ba bofamily a bo monnola a o ba tsebe mara a o ba tsebe jwang ka baka la gore ke nagana gore o bo o swanetse o be gona dipolelong ka moka le ge go kgethwa batho ba go mmušareng le wena o ye gona senke ba nkgetha nka bolela maaka kokowe o nyako mpotse gore a wa bona mmago ngwane o ga robetse le rena sanka re no mohloboga ke mang a ga nne le hloboga mmago lena ke go na le ragadi o mongwe ona ka kua papa o mogolo ke ena o ba reng ba botsa ena ntongolongwe wa tseba re koko nna go ne motho a ka nganetšang ke bona ngwanaka lekhuli ka ema a ke nagane gore go ne le monna wa ka fetang nna godimo ga ngwanaka ene koko dilo tše dintše a le ne hlokomelo koko a le ne šedi nne o ne bohlatse bang ba gore wena motho o la bolokileng ke ngwana gago a le ne hlokomelo kokone a go ne motho wa a ka mpotšang gore nna ga ke bone ngwanaka lekhuli ka ema nka bitša maphodisa a tla mo ane ga a sa tle go ne se nka se riang nna lekhuli ka ema lehu nka se boloke ngwanake ke se ka mmona ntho di dirileng koko ke phoso ye kgolokgolo ya gore o boloke ngwana ga go se wa mmona gore go ra re koko go nbuale a gone ntho e mo netefaletšang gore ngwana ga go hlokofetse aowa e gona ao kore le ge go ka tla motho a re ngwana ga ge o a phela e tlo o swanela ka gore yena ga a hloboga ngwana ga ga a šogo le gore motho a bolokileng kua ke ena ngwana gage gona boragadi bao ba tšea kae maatla go ganetša mmago ngwana gore a bone ngwana gage boragadi ba se ba nyala ngwetšie gona boragadi ba tšea kae maatla gore ba boloke ngwetšie ya bona koo ebile ba be ba rake ba gabo mosadi gore gore lena koko le file batho ba le mmerekola ra ba rie bane ba nnoši wa tseba moroka ge lapa le ka hloka order la be la tseba le ke bakgonyane gore ga le ne order bakgonyane ba tlo bapala ka lapa leo ge o bona ba bile le matla go ba tswalelela mogonyane o tseba makoa a lapa la koko thata le mašhaidi a lona ka moka ebile ba ile ge ba botša koko gore ngwana re tlabegile mo ngwana o hlokofetse go ya ka nna le ka mogo ke tlhong ke bona batswadi ba dia ka gona motswadi o namela same time before ngwana ya mmušareng a re tsebe gore na morwedi ya koko o tlhokofetse le la bokae mara koko o ile la bone kua batho ba le ba rera dilo tša ngwana gage le mang wa ka mo letlhakoreng le
koko o ile la bone morwedi a e tla la bohlano a bolokwa mokibelo koko o ile la bone ene ka mo go nna re tlhong re bona ke re mahu a ba gona difamiling tša ka borena morogo mahu a ba gona ka baagišaneng mo o tla bona mogekolo ka baagišaneng a laela re ba re kua morwedi go padile ebile ka yona na wena nako ye ke ya sepela jwale koko o ile la bone so go ra gore batho bale a go a ba bohlokwa ba gore ba rerishe koko because koko pale kore family ya bo mmagongwanoke e paletse ko go rwala maikarabelo from day one gape go ne le ntongwe moroka ge lehu le hlaga kana ba reng ke tlhoke kwa gantši mo family ya ga sebothoma ba reng ba ibitsang kore ge ba bega gore lehu le hlagile ge ba bega gore lehu le hlagile family go ne family e tlang ka pela ka mgo ka kgonagalang ka gona and then dilo tša gore mohu tlo bolokwa jwang di-society di gona ga di gona re tlo bolokaneng di rerwa family e le gona gape go nwe le kgaetsedi ya ka se tlhokofa le kua nna ka tle ka ya la bohlano ko begela ke batho ba le ditaba tša kgaetsedi yaka le gona ke re malome ka kapa before ngwana ya mmušare mmage santša e tlhoboga gore ke nnete mo ngwana ka o tsamaile that is why ke re koko o šaeditše that is why kua ba feleleditše ba ile ge ba fitla ka nako bona ba fitlang ka yona ba re e seng mo e re ke no botšha koko potšong koko ka nako ngwana ga go a robetše o gopola o reka sukiri sefago o rekang koko radio e homotse a dira jwang ka lehu la mmago ngwano o gopola le ya le reka eng like ya go thuša ba ka mola ya go ja goba lehu le hlagile gare ga kgwedi a le hlagile mo gare ga beke a wonna ke ile ke swere mokotlana mazambane ka fihla kwa ka ntšha le 100 ranta mogala wa gago ba le kae a ba le gona o ile goba a ya polokong ya no moroka nke re no kwa ba thieletše ganyane malome ka kapa ka nakonyane e šetšeng gore ba tla re botša ba reng o tla ba cause mama nka re o dutse matšetša a go feta a gore mohu sentse gore a dule ka mmušareng ba ba ka swana stop ka baka la certificate okay yeah motheletše 06095822251 060 yeah 060 958 2251 060 958 2251 ke mo e leng gore o ka no re letsetša gona motheletši wa no kwa gore kore o no re botša gore na o kwa eng fa ebile ke maele a mafeng a e leng gore mohlomongwe o ka fa koko mcrs mo moyeng tumela 06095822251 be re duma gore re ka topa o motee ba babedi ga ke tse borena re tla ba fitlhelelana 060 aga a ke re wa e bona mcrs o mo moyeng dumela mr mahlakola se le kaena le bo Dr. Moremi ka mo ngwaneso re tengwa ya ka makwamane ka magetleng tswetswe le tswaina me a ke bontse mo gore koko swantša kwešiše gore motswala ke ngwana girlfriend o ya ngwana girlfriend a gone gore a ka tla dula ka gae
is highly impossible bana ba gage ba right ge ba gana mo motswala tlo dula ka gae le bolshetse le boletse ga botse le re swantse a tle ka go eta or is either ke go ne something and then go gape tabe o irile ke bothata jo bogolo go bane morodi ya go ka morago ga lebati go nwa le re bolela so bolo ba bolokile kota kua gape go tla riega gona go bane ragadi ya gana o morodi ya ga hlobogiwa gore something is fishing ragadi ya ka no ba tseba gore o rile eng ka o morodi ya koko a ka se ganetse bana ba hlobogang ba go bona a ganetša motswadi a hloboga ngwana gage ka nnete ruri it's highly impossible o no kry-a ngwana wa gago a berekela lapa la ragadi re bolela so a ke tlo a lolololo bana bešong ke a bona gore nako e jele ke magotle ka gore jalo ke re di a mona maruri a dinape di tloga di lebe bopedi ngwana tate agankeke aga mseres o mo moyeng dumela mseres dumela mseres thobela wow ke fele ke bolela ke re ga motswadi re a phoso ngwana ba re a phoso mogaleng o tlo re fe ngwana o irile jale banyana ba bantsi o ka ba lebelela ba ba saineng bo mma go bona ba tlhaba mme se ba rile metsi ba bantšhitša magae barodi ba bona and nto e kotsi kore o bolokela mo badimo ba mo ba sa go tsebe motho a ntse ka arobana ka baka la re mo morobatšang ntse ka mogo ntate morena e bolela gore malomo a na legogwa and then ragadi sante ga kgera mokoti batho ba ka moka ba sie lapeng la fatelešete o le ragadi ore malome ya mohu o gae gore ba jale nna maelang ka mofara a ba ithome fase a nyake thusa go tšea morodi ya leku a motliše gae ga ba motliše gae and then ba nyake tsela mo dong tša fetse gore no ba tloya jang kgotsa ke re kua mohudu ke ko 3 weeks mo se ba pala ke tšhelete ke la ba ithome fase ntse a tlhokofetse ya kgonagana ro rola motho da dilo tša mmeo di tlo loka ka malapeng dilo tša gage tša manyalo le bana e tlhakatlhakantšha ke ngone o laleng oya e a rena le bonnete ba re gona o a berekisa matlhakolo a bolela nnete bolele ke ragadi ya go ngwana se ke ra etšhaga ba gana ba motlhobogo nagana o gana motho a hloboga ngwana gage o gana bana ba mohu ba hloboga ene o se wa leloko la gabo motho o no ba wa ka kua bogadi ka kua ndano o ra le fule o le ga ka mo a one motho le ishenge go penta le ya aba ma ala ga go ta mo re a leboganta te phahla mohlaka nka topa wa mafelelo mcrs o mo moyeng dumela mcrs dumela thobela ka kapa mokgokolo o na le phoso ka mahlakoreng ka moka number 1 ke ngwana nyatsi number 2 ngwana nyatsi e ya gapeletsang go tsena ka lapeng number 3 ka number 2 ke taba ya ngwana ya tshwara robala kwa tleng bebele a re nya go no e tšhaba ga botsa re be ga botse gore ngwana la ga robala ebile mokgekolo diphoso tša di dira mo sedimong a re warra sedimo seo sa ngwana a re a tla a phasetse ka morago aga o ka se re be on hold ke rena re swantšeng re go be on hold tata go rena re ke nana re feditše moroka eno e re phapa mowe ke moka o nape o ba fe di-phone number koko re tlatla re mo thuša re tlatla re feleletša tabaga ka mola gore bona gore na thušwa gage ke e go tloga mo e ya kae thoben koko o ne phoso tše ntšhi di nyaka go lokišwa ene re ka se di lokiše o nonnoši re ka di kgona re ne le bageno le bagabo mogala wa gago
le mo mmago ngwana o a beilwe go gona go tloga moo tate o theeditše radio o theleditše re a kgopela a tšee maswafo a iše fase re ya go lokiša dilo re ya go di gata gabotse dilo tša lapa la lena koko di tlo loka di tlo ba gabotse magagešo taba tše di bolelwang mo pitšeng tše kgolo ge le dikwa di bolelwa moo le tseba re ga gabo le na di gona goba o ka gare ga tšona maele a o a tšere mo napa o thome go a berekiša se ka wa emela gore go tlo go be le phošo malome ka kapa a ke fe batho difounu ke 071 398 1508 ke tša kua gae founela mme o gone bjalo re mme mporofete ke moporofeta o re mporofete ke nyaka go fola ke nyaka go swana le ba bangwe ke nyaka gore le nna tšaka tša bophelo ke atlege 071 398 1508 o a di founela founu tše gone bjale ke mme moporofeta kua ga moremi ge o ka mohloka ko go fotša moporofeta o mongwe gape kua ga moremi mmereko wa bona ba bereka go porofeta a go no mongwe ba go berekang magagešo ko ba tswa go rutwa and then ge o ka ba botša ka taba tše and then dilo di a loka ke bona le tlo ba kry-ang ka sefuthung go sasa go ba founela 082 065 1583 082 065 1583 go mokwa o ka re o sa robetše mmotse gore mama modimo re tsoga o mporofeta o mpotše ditaba o ka founela moruti malefo go o sa kry-e baporofeta re ba tla le ya mo go moruti o founela 072 133 6761 wa botša malefo mo wa re baporofeta ga ba sware difounu moruti bolela le baporofeta ba mporofeta 072 133 6761 ke bona o tlo ba kry-yang go sasa ba apere dijase tša ga modimo ka gore nna yena ke no ba moroka ke no ba leya ka ya mašole go buka o e tla founela 071 414 5880 071 414 5880 o no re mmagonono ke bolela le nna o mpukele ke kgone go gatlhana le ba ga moremi go ba tsoša karabo ke mmoditše ka re a go robalwe mo tsošeng ba gešo go 060 959 0303 lenanego lena la monna magopa le tla re ge le tla le tla morobatša karabo ge ba robatša batho le yena le tla morobatša magagešo ke lebogile thata malome ka kapako go leboge ba theeletše ba motse ka dikgokaganyong tša leago ke a le leboga koko a re enkue polelong